so na mo twempena patran ni fie mpo na me free ko fa aka enti na me wone ho me visa kra bae no mo frɛ me kra like ase minya kwa enti na phone na me kan be me phone no enti omo me maame ko twa na frɛ me nua be ma na frɛ ono e ka kyerɛ ne sɛ omo frɛ me amemfa no a agent na frɛ ne sɛ me visa aba e na me ko fa me phone no na me frɛ enti ade a kye na me ba akra ade wuja na wakọ na ya oya ti na ase wu pa kwantua no so ba ya wato fo na hwe wo mpo omokọ okra hwe wuja na ho no akọ na ya oya na o mpacho da bi na minim se sa time no visa no beba okay all right enti bra wo kọ no no oye dan wa ha okay no onye adwuma bia enti tama wo be wie school no a obi o maame ma wusika enkofo ma wusika na wo betu ne netina ya wo no so nya adwuma no wan na na hwe mum ye no odan nim Charity, Sabrina, who go school, your mamma made the mount. We are very beautiful lady. Who papa wubiana papa until for best support. What the Bema Bema Neddy, fine. We are school now, when in the bets now dying back home. Why not Nesha wine? Okay, me or na makope restaurant TBI say a juma bia or man my bed 1 month and my jai. No ma ba ti even kra me ye adwuma no kra na Akoma me wa Ghana no kra no na me ye adwuma watepa month no kra nso ye no kra no no waji ska no ebi wa kra no makoje satam no mu ya ka 15 na bi amakoje no ma send bia 50 cedis na me de amano Wano Bema no te ho mama kwa ka na 87.9 FM na eye benada nyame ade akọ sign de ya babie mu a na ye de aseda piesie ena ma no wura November bosome no emosade etie bia wode wahu wani ehunu November bosome no wo bi ehunu enra obi frim enra nadwo obi eda mpaso ne mpaso ene onipa kro no onna ne mpaso se ebi beda hospital ebi ebeda obekọ mortuary who knows wo eneme yeso ye obi so tiase enti wan nanim sende nra ene wasori a free nimpa so ene ne bedroom ebeye hospital bed ana ne bedroom ebeye mortuary wan nanim obia enim enu nti se woti wiase a ma wakoma mu enye fine dwena pa ema wunua ma wakoma mu enye fita wom se ye nipa ye befom maako de wofom wobi wonso anya ne ya o menua mesro we de facheme wa wunim no so firi na akoma mu na ode ache wo sre de boniface kra ne hye ne mu a nyankopon nim se wo ankasa wo ye wade no wunu wo ho pa na chew nti eno de ye woni ni nyankopon entemo asem nti yemfa ye bone nchichecheche ye ho na yentena ewo dom said the beya and no or chino da benya once ye hwehwe wo aye hu biem wo hwehwe me a wa hu me biem no wa hu sa so mesese na tie adanse bebreba obi wu a ye di no asase so no osoro twere bia o aje se bia nipa no no onye ena bia mudi adanse kuru mu adanse a eye papa de afa ne ho de but enipa ni su se sa no ote a osoro twere nti ye ntutu ya na moye ye no do ye ho ye ni no kure na osro emoye said ye tie bia meda say enawia medin the Maa Akos program no ye fe no Akoma munsam enu nti bomodia na eka ye ho station no 87.9 frequency no na ubehwe bi ewo Onua TV and afi Rabi 1 TV ni nyina ewo ye multi TV no eso Onua TV and Rabi 1 TV ubetumi ahwe bi o Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 like and page no comment na afi bomodia na share maye na ema ye more stars we need it more stars na say eno answer we dey gum ema yesa sanso na YouTube no Akoma 879 subscribe YouTube page no na emi bell no so address na you get notified na once wa share ama foforo so etumi enye bi ahwe Margaret Amponsenjina so was say Maa Akos and Akoma crew God bless you all long life and good health to continue helping us and Dawoda Afarzin so edene diato any
Iram Joris onoso ede da ho Nana Henry Oshre Alizo Obapa Christy ede da ho sanso ena Ansoba Jacob Nana Kweku Dave wa maye monsters nyame ensho Obapa Christy maye monsters na womi atakura maye monsters hanapokria ejina so mia minu abema NS DJ Clinton NS onyame ensho wasi hey sister Woody hey NS DJ Clinton where you dey me to me kindness see I just say kakra I was say good afternoon where your sacred love one also adenadia badonko Isaac de da ho and Samuel Tagbe ononso de da ho adwoa money one ewo ho Solomon Kwabene fa wo ho Muhammad Said ewo ho miaka saminua ba Abnajen papa bi Abnajen da so de mu oden pa abna nyame ensha woni happy home ebusuakuo no Eunice Otieku ewo Charlotte Otu wonoso ejina so na chese wonso bra so ebi na ebomodin ahye emaye bomodin na ejina so esi for TikTok esi wonyame enhia papa se wonso wo buaye wo TikTok osanso ena YouTube yenuanu mu amo ho mrekwa animu na chese me so machiachia mu nyina nyame enhia mo na mo nkoso a enhye emaye mo nhye emaye eno Facebook mo bom homode pa eka akia ne ke enka yedru baby e wose edru na kia ne ke nanka ye score points no enu nti na me ensha Facebook for eno so monko so na mon share na sade enra moye no monye ne sa fa emaye ne enko yanim na fans of Akoma mu nsem eda ho mon share Maa Akos great family ye de ato ne ke pizza fan club e ma me Nikita minu aba ma Pizarro eda ho enu nti no monko so na mon share emaye sanso ena charity group foundation minu aba ma adua namba e de ato fans of Maa Akos ya de eno so eda ho mon share emaye happy home minu aba Abnajen ede ato ho no so monhye emfa emaye Akoma golden ladies ye ma me ma Joyce ede ato ho ho so monhye emfa emaye ne entumi enkoye ne first story eye Piwak natural the 3P garlic meshaba wo mo asoya sene and afa digital herba ye the grow fine emojadro aba and a panel discussion so eye Raka Clinic Limited wo de Genicure 442 Ven capsules and afa so eye pakum wo mo ede aba no wo mo so asoya sene ewo ho yenko na yene yenuaba eni nkomo ebe yen first story no obapa mu hawie na bokode erade adom na so nyame adom me ho ye pa wudin me de ne Cindy dien Cindy Timbila Cindy free na bai pasho me fra Sofia Asaman Sofia Asaman na eba ye awie Cindy ma ye de boko na ne boko no ne say that was 2015 2016 and I share brand TV. Me share no de ope asam to manim. And I no kre oba nso so de onyin koso no ontimi nga so nyam club on sem. And I share no. Ti me share no na me ne tetimu a ti enso emu no na me ko school. Ti me ko school no na school mu sa ohun me na mo school mu. And ti nkomodi de mu an o ka kire me say ope na danfo bi mpo and I de to manim so ope me. And I'm saying opemedia no asam ko say me madamfo no what up nti me ko frɛ na me akwadwae akwadwae nti ko na girl ne ye ko na me say Rose me ba shoba se ne ye kwadwae nti na ono boy ne ye ko na boy ne te na say oh na hwa na e kasa ne voice de say na o se na damfo na o se na damfo de ne I said ne voice ne de nti opesa wo de me ma ono so adamfo bi na me say say wadamfo no o ye correct de oni yire de because me wias na mete no me mpe obi a owo yire because ye didi bi dimi a anasa sam di bi di obi sesi a echire no se me soso me ko ware so obi ba me de ho a me ntime nka ho asem e na okaje me se daabi nti daabi na oka na me so okay ene no ye no meduro ma yarefo na so ochina bi so system ne kwanya asem na me gina wo ano no so epene se wo na wo se me pe ma na enye yi enti se opemede afa me number no emma no no frame e na boy na frame e na ode to manim se de na danfo no kan no ene ko na so sen na wadanfo no sikan e na so wo ne madanfo na akasa bebre na so me na akasa bebre but mpesa me te efi wo ankasa wo so wede wanum da acha semti e na otu no nyina begu mu na me so okay mate enti mate no
enti me ka so mate na aka kakra amia ma midterms ti midterms no ka jam sana boy no e wo yere enti enu mu no ka jam say midterms na aka kakra me ama midterms no ka jam say ono kra opeso oba boga e behind dan pa so me ka say free boga sa ata na me boga enti na ka so oba boga town ayesa hanum no ketia enti ko oba boga town sanso o wayere ninti no sanko o doje afre ebusua fie no aba ho no aba behind and because of me minti and am se da bi ma me behwe ba bi a wote ansa wi aso no yempe obi enhu ne nankwa anjeje no minnim o kira asem ti ma me behwe ofie no ose yo enti eno kwampo no ye kama mu ye den ti e ma akwan na me be fie no bedru fie na mka nsa ma bedru fie e na oba me ho no oba me fie e na me ne tena asa na nie me de to me so me ka che me na mo say ma hu abrante bi say ni say nti say o ma hu me ofie a na mo abrante no na o mo sesa nti me call ye no oba anwumre no me ka san me ka say de say me bo mama ne nya say me ntimi ni wachi nko enne no nko a na o say yo na me ka che me nana nti me ka che me nana na o say yo nti free ho kwa ne de na ntimi ko boy no ho abra suro bia ennim me so me call ye no kore me ko duru ye na na ma me wo ho ni nua wodi na chimienu e wo ho omo last born ya no abonidin na boy ne de ayimbota ni nua wodi na chimienu no de abolga e na ni omo ka akire no e de Priscilla na me ne age mate enti me kwa na ono na me ne ene na because me nim honom e na me so pie ya sampo de na me nim me mpe pie na me hyede mo nkwa enti ye sori a ya konsuo ejuma wasa me ye bia no meye ba nneoma sie de no kore me de me nkwa de me nkwa ho nkosi nneoma dade ye de kwa pipe ano ne kosi me ne Priscilla no ene ede ko so ebusuafo ni na nneoma ne de kosi ti amu wa na ye wo ho ena asa me ho enye me yie ena mka chan say me ho nya me yie nti o ma miska me hospital me check me health insurance so na aide na awu na mse me sro ma miska na me ko renew na me ko hospital wasa me ko hospital akwaye den ana so eduru anadwa utimi hu sade me hu se ayehye efa enti ma me nko hospital na me nko hu ne ekọ okayam se me nko hospital bia nko yehwe enti me nko enti ehọ no de ehye me yie pai ha me e ma me sa aye de esa call back to school because na aka me atwa mok enti me tete wasa na wo a wo ma miska no me kasa me tena so amok no so be bo me ene ne me de pua na ankra no ena me de me ko school enti me wo school mu ha ena ofre me oba fie abrawa afre me so nko ofri ejuma mu oba fie na ofre me oba fie abrawa afre me nti oba na o se wa ba busa amia ka ja nse me ni fie na me sa me makosku mo se me boa nti ba kwa na mo ko busa ai na sai me ko tamale na me se me ko tamale da ben obi a me yare metim dia fa ka ko tamale bra me ko tamale na ye school mu na me se wo pese uhum ne kora ne dia se yen calculate from tamale to boga hours any from school ameko etu boga nti say ya ka say ya me bufu na me bobo me na mfo so de na ye mi na no mu ina nim na me ka che wo say ni say e na akoso ofie nti me ku fie nti ye na master ba ko bi ho na opem asempa nti so obebusa omo ka sama ko fie sa teachers for ni na kora hu say bibi sa wo na me na me kwa bibi sa ne de yin nyinsen ewo omo nim sa wanyam omo nim sa menyam but na me ankasa na me nim sa menyam say ya me ka che wo say me ko fie nti ko fie na madam for sa frame say master hwehwem so wo hwehwem wasa atene wasa wonyem na msesa me ho sa na me hu ne se me honam but me nim se menyem se sa de a me sa ba school wo mo frame de a wasa me ko ti me kwa na house mistress frame ana o ka cha me se yes menyem ana mse yes menyem no kresa menyem na o se be manage ma ko ho no de me ka kire madam no se an because say na enya fanto nanim yie ena be ma bia ni ho soso a ode nyinse asem ebeto nanim abra wonye ready tama oye ready ni pode na me break ne down but onye ready so obeje nyinse no waka no preko pe once na waje de erding enti me ka cha madam no say waje ena so okay so waje de omudo ni ha no mu nim say onje yesenka e bia komune na ebeye eyi kaka na so waje enti me no mu no we ko fie me ko fie na me frɛ boy na mka yense se ni se me nyinse no nti se ye na dai wasa nyinse be won de se me nyim de a enya ne de na msa nya de na ye ho ade a enya wo de na me hya wo fie na me te wo maame so wo maame ka so wonim me a me ni bibia ka but me no wo te so oyere
Uka so be me ho ade na me no betena aye ba me so me ka ehun se me wo school ni de wontimi be me ho ade sa enti ma me yeden ma me wie e na aka yem se da enti wo se wo ka yem se me wie school na me dwane aja no enti wo se me nyinse wo ma na me se da bi se me nyinse wo ma me nyinse se be ha bo so me ntimi nsua ade enti wo me sere no o ka nyina me de me sere no o ma me wie sa ma ko no wa plan dada wa plan dey wa plan ne nyinse ne dada na me na minim ada nyinse no di kura na odi bewura wo yam wa fa nkura but se me na me hu ne sa no me ji ni di preko pe because they no yam me no na eso me ni enti okwa na me protect me ho nti wo ba one na toba ho no mtu oto dey oto eduro ne ba enti ho baby a omo wo no to town ekwan wa ana ma ko me ko ho so no se me ka se minimum market okura na ntro na me twa edura woto be ye den de ba me e ma me nnom e protect me ho eno wonnom ansa na my sex ana wonnom after sex e to da me nnom before sex e to da nso so after sex day 3 days before sex after sex no not after sex 3 days na mannom mo ye sex we are 3 ye sex ne ochina na de chie na ma wataba na manu enti na me minim se me de megide nyina to no so se obeto aba enti sa da ne wanto 2 days oba na mbusa se na ne wanto e do se ne refi de wonipa bia ho me de nkwaka se ekotwe ho manso na me na me jama ne kai enti ne third day oba na mka se wanto o so o me de jai na hwinsi no ene se nyense ne ba ya o se nya ne dia enti me ne twetwe twia no me frɛ no wo friend sometimes on fa mitimi Mrs. Number sa friend me friend na afi na ato me ne echaopa wo ka che ne se wonyem na me nyem na wo se wano na ba beti se yesi me kwata male no na afi de no de ma ko me pa na cho because nipa se wode na ne ratio mu na se wo koye bibi ketua bi a ebe ha no enti na wo se me pa na cho ma ne ye den ehun se na enyasa me pa na cho ne kire se ma kwata male no but sense obi e ka kire no na mka se da bi ayi mbata wo ka sa na me ne wonya adwen because said you know si move ne e ya amanfo fe o ma me nante nkodwom maako se me kase wa mama nante free baby e yewo akodwom pe a na me boa ado de usi akonkon on fa me si akonkon ba wo moto on ma o chese pressure bi o de be si usoro unkwa wo pie without his notice maako ene ne o wa asombo no po ene san oba obebusa questions me so me ntimi answer no ninti no ene ne me nkwa baabia me kwa baabia de so ma frɛ no ama na kola aba be fami akọ amma kwa kwadi medwa ana asa ne sister no so e be wo no aka so ofia na sister na fami ni ekodwom ama ma kwa akọtọ de me to no masaba enti esa no oba ya o se on eduro ni ho no wanto eduro no na ade asan awie me so me ntimi nya hwe ena me da me gyaye ti me gyaye ba ya me kan sa no ene ne ato ne nsam keka se yesi makota male afin podo wakasa an onu no hu nsuo se makota male ma obi ene me ada aguso a onu no onje na so ayimota obi eni ho wonu me ada aguso enti akola no eya wodia se wo be pene se wo mpene akola no me wo no wase da ti na adwunu nyina ne se me yingu na mse da bi yigu paade so de menye enti me frɛ no mimi ne side na me twetwe na wan pene no me de no call ne na down force ne bra on so free ayi baby opon adwuma okwatena so na me ka che bra ne se asem say na asimi ni wa me ne ayi importantem woni bibia na no se wonim hwe na me se ne nyensen na aba enti ye twetwe na mabusuafo kwa frɛ no kwa wo ma omo frɛ na o ma me kwa ka che no ansa na mabusuafo frɛ no na on ne sa papa na papa ne se wo me hu so woni akulai sa kwa 21 years me hu se no woni ne nanam na se na nyin sa abo na so wonje dia ayimbata wo pese wo play wicked e kira kwa na nya se nyin se no wonje enti wo be ya je nipa no ne ye de ye nhwe wo de da ho be kire wo no bra me ho onni bia bra me ho na be je e fa koma no wo so wonje enam se yo se wonje dia ene dia metimi aya na maye no mafra wo mabisuafo anim me dia kwoto odanfo anim ene na dia aka ne se ne agista me ne maame no ti me call ye me ne madanfo bia na ye nyimbom ne ye nambom ena me ka cha madanfo ne se nyimbom no I said no ye nyimwana onyim ena me ono no nyim na me so menyim ne ye nantibom who school for no on why madam enti na me ne ehye idea on na wanyi ni tem ti de me kam de wom na wa mama ye ti me ka jan say o ma me nko ne maame no ho
na me fa nkoto na nim ebia na maame no wate na sansa me nkoye ne ntino ontu hu anomo nti maame ya me nso ano na me fa nkoto se de na me so me ho koma ne ba no te wasa me yam sa so me ho ekọ na so ho gudie mu me so me ho na maame so ma so se na me so me ho gu ne moto ne mu ai ma ne de me kọ nti me ya no me adafo no so no oyusu moto ene ekọ anajo no ye duru ene ye bom ene maame no bie obi no fa plastic chair ebe sie ni mo na yempo de bench ene yekofa ene ebe tenase ena mchia na oje so to oje so na msema bacho na hu mu ofie ha wose an ena msesa na hu me dia nyensan aba oba no maka akere no woso wonje enti ene nti na me de beto anim no se me be ka akere no se action bia me ye no wan kase mambu ena woso dia asem ena mse oba no me de ato na ni mama ma wo fu afa no wose enya ne dia yesa me ni bibia aka biem me beti afi oni dia wo be kam na be mama agina so aye de meye won so anya asam papa bi anka nkyere ma o ka kire me se enti me nyonkofo na omobo omo ban me de me nim ana ena me se nyasa me nim o se nyasa first day na me dru fie ha no ena me nyinsen ye it take me some months ansa na me nyinsen na ukofie ho no na maame no ote nanim ma o na wonte nanim maame ema me sa question me di busa boy ne se o maame wonte nanim maame enti sa na nanim ti anasa me na wo hu me nti na wo ye sa ena o sa na ne maame nanim ti ma uko ho bebrebe ukoda na wutumi twa weeks anasa days ma se me free school mu a ne ho na me ho enti wutumi twa sen wo ho etona weeks 2 weeks say vacation podi a me spend wo ho till say me go school but o maame ene won kasa one me kasa de but say wo baba beto say me ne te ho say aso edi nkomo ne de ebi ni wo pa de o me ho de a obeba say bi opese opeska akwa akodi dwa aye so odun be ka cheme e ma me hodi boy no say me na me kunu no enti me na me wo say me ka kire no ma we nyina me ye yo na makasa akire maami boy no na wa ma miska na me de amam ana say aya wono no kwakwa ono na na okodi dwa eba na me diska na ama no na akwakoto aba enti me sensem no ma me be kan ya o ka say me nyonkofo ebo mo ho ban no me hu ana me ka say na maame no e ka jam say me nyonkofo no bo mo ho ban no me nim ana na me say ma ye enya say me nim say nya say first time na me bedru fie no e na me nyensen ye ya tena bosome bebre ansa na nyensen ne ba enti oba no so ka chem so opeba eni nti na nyensen na aba no opeba na so are ready for ba ma na me nya ready but ba ma ne de na me say me bi school me ware no me de na ma adwen ano wo na be wa na no na be wa ono no de pe na asem to manim e ye ready say nka ne nko be ko abusuafo e na me break ne say o ma me nwie enti say ato ono na to no question amam te e was na me answer no no be ko abusuafo wo gidi se na nya na da bi no da petokura ni mu awura keke ene ne de we ba na me hu say ebia ebetima ya ba say e na da ada no ama na nkwa abusuafo no wansa na ode awura mu abusuafo ha kwa ye bebi na mete no but say me am biological family ne eno na meka eno no de na omo wa ha me ma wo fo e wa ha enti me ka chere say ne one me papa be ka say ofon so de na o se da bi o pese ohun papa na me say ene ne na ne bra ene me papa na we adwuma ba ko enti o friend ne bra no busan so onim asemasi me papa di me pese me bo no wa ha don't worry ena o say okay onim no na me so onim ne dia ene ne so me mboa eno no chere say me wo papa ti ene ne wo ye ready a ne yeko enti me ma me kura free aha eba sirem eba ye eyie nti wo kwa na so ma me aba be chia no adwuma nsemti ne wonya ho enti baby onya ho no de eye baby sa na ma me wo station wo be ko na me kan say okọ nti wo se okọ na wo hu ena o se ne na o se ne na o china wo ba yeso ye hu ase wanim sa e wo se oto bibi kaka nti oto confirm yenu eme ye de tracy ni wo station ho ena me de ko ye de ko ma me se be ma me ne tie ni na nko pese oba fie bata adwuma nti wanti mi amba ena me de na aba se monchia mo ho aha na mrepa mu no ye bebe fie nti mo mama mre mu no sa na tie se bia be ma no e pese ohu o mama ana papa want to me nko ejame ne mo ben na tie o hwehwe no hu but agise okra bibi ode komomo o ma obetimi akode but ne buo kwan so no me pese obu me busia because unti me fan sapan nko na wo bejam so wasa jam sapan sa e wo so o mabuo e wo so mabuo elidi de o de be start no na no na o de be kwa ewie en ye sa buo no adenti na o hia wo first no wa ma na fa sa buo na ma wo no wo busua
na when ni kind na nko hye abusuafo se me pache o munim se me wo school ba branch e so opeme enti se be ya wo bebu me ebebu mu no me pache wonie before kra mo be ko bed ya mako ma e hono de me papa ko obe puma obe ka se ne asa na che so papa betimi ahwe anya so betimi ahwe de obe ka se wo papa betimi ahwe de but ebia nuama bi hu no wontimi nya ne pefe wo papa mu de obetimi ya ne so wontumi no na no nya nampo asem ma na de so no papa no wontimi nda ba se satam de na me hu se me hia 21 na me hu se me hia ntimi fa no nko o sa ma me na na asa ko school ya na me ko school me ma me na nani wo fo na papa de ma ko o me ja ma obeja me hwekora enti na me di base point na so say ene na so what the be me kwama akọkere wo papa na wo papa bu befudi a ene na papa wo point say wono na hwe wo hwe wo school so oti ase wo hia bibia won to me mfa ma wo a sa brant ye ne de ma wo nti won pene so ma emu odin ene say papa afam de na emu odin kakra ene say wo ka say ebia nuama nyina me papa be nya ma me na me ka say emu odin na eno no pode we ya fanto nchen I know hwe o hwe me de but ye do so enti wo na me wo SS1 na baako me ko 2 na baako 1 a ono no kwa na okọ no kumase ha enti wo tama wo beka sa wo pesika no me ko 3 na baako 1 ena we ni wo 2 enti wo beka sa wo pesika no papa de me ba ba eno no pode yenko enti maame ne ka sa won fafo obon mo ho ban ye wo de wo koda wa no agye agum ana mso mo kire ne se ne ba no epeba o ka chem se yen wan fan shama se de a kaminim ne meye me ho but as far as odi ashama se de e wo so ogye se no hwe enti emuna maame ne ka sa na ehye me so emu ya me de ma no na me ka chere girl no se won soro me yenko because na me baby a me sa de akọ won soro me yenko e na girl no soro enti ade che na me ko dofsu na me de call report asam no ho no ti me call report ye no me call e menya CID a o nyame ya o ka baby a no kure da bia no de to obisa boy ne se wonim me no se an na so wonim me wo kwa be so na so na one me nate na so na woni ne te na nyense wo ho na so da bi na o status o ka nyense na asem no na de na wo ye na so woni onye hwe afi no waka na no atum chese de boy ne be busa ne bia no waka na no atum na wo hwe and me na nim se na mefunu emma kese na so won hu dia ma ko minya 7 months na mefunu emma uni efu enti na won jindi enti last week na me ko na me ko scan e na ohu me already moto na ohu me na asa ogina na ohwe manim no mo sa yopua okọ ho mani ese wonyem to on fa nya hwe mani so drop ye anam sesa ti e ko honom na CID ne ekasa ya na ose waje enti wo so waje no na CID ne busan so wo be ma ne sen boso me wa izo satan obotu siri so sasen na CID ne ka so wo ni munyansa oba wanyem wo be ma ne 2 series na so wo di na tama na seden ti me de ho de me ma ankasa ba sa bra na anyem ye no no ma 2 series ma ko na onu no kura hu nti kwa matima bi accounts na me nya nyem ye no se me ka se hwe na won hwe me dia na me twa ntora gu so no why ma no o hwe me yie o hwe me yie no kure e bia enni de wom na me ka akira mo de enni mu ne de me mfa mbeka ho no o hwe me enti no o hwe me na me sumi hu se ska metimi ko school ka ma metimi di ma bika de wana madam for be advice me say I don't think ska na aka no would money wo ba ga na mfa nko bi accounts me hwe ono na accounts kura na wa ye de wa ko bi aba enti me nko na yenkoma me ko headmaster no nkoma me student den na mfa nko ko bie bi na wono no nti enne me so mitimi kan me ho ka omo bank accounts no ho ba baby a wanye me yie ye eno kwanya se wanye me yie wa cha me ba ka me sai no hwan but na sadia na wo so wo ye emi ye hwe akola no ma na da ache eye yie no because me mpesa akola no be yese me ne wo me pesa akola no ko nanim esen me ne wo enti eno no de wonye ye wo bi de ne ko dofs na ye kekan kan na ne omo yire na ne otimi oje ye wo so 1.5 CID ni busa na me se minni ne botom kakra bia ensha
Then say so say Obama 1.5 there. Me ndi echine bia. Me na menhunu say there. Me manage me sika man de. Amana so. Nti na me say okay na me dem koi. Nti na wono no disika no koma CID ne ma me kwaje. Bosom mienu. Bosom mienu no na ye transfer CID ne to Accra. Nti o stop we. Na me sa friend na me kan say boy no waje sika no ma na osesa. Ene ne me nko social welfare. Nti me koi kwa na ma ben. Nti me koi me kan na ye ma me letter se me fa ko ye share date. Ti date ne mu na me de wo yi. Nti me wo sorry. Me wo ye no 1 week na me fa akora na me nana. Na ye call social welfare ho. Na oba na sa da na wo say kan asem. Na ye call nti ye kan ye na baby ogina na ogina. Say eno mpo de wo voice out say ono no wo yere wo mma. Na am say so wo yere e wo mma. Ayem what eh wan kan kire me say wo wo yere. O ma me nso na wo sifie ho no. Wan kan kire me da. So wo yere na ohum yo. Na de wo kwai ko bi so ma me say ma me wo bai wo yere. So this na nko obeka ma da bi ona say oba wo yire na say ode oba ba fie ho a dia say na wo say wo ka kire o tumi nka kire ho ana me so me ntimi nko busa ma me ni ntimi nka kire ho ma me so me ntimi nko busa ba wo pa fifi mu no ba ma me no nani ni nko mo bia na no ntina na ma me nti na nim fa ma wo ma na wo nti wani mu ana say de sha wo no nka me ya den ko hu Akoma mu ase ebia wo soro ne ba ebia ne se wo baji sika wo ne bayi ho a age se wo na wo ka kire ba men wa sika na ma wo no ne ba ne na ebi o hwefie ti ma me ni soro ne ba no ontumi nka but wo bebi sade a obetumi ayi ho ama ma na se wo ntumi nka se ewu na aba so wo na aba wo be hwa se wo ba no wu no de ebi kra nya wo nko na oba ne ba no wo de wo ne bo ebia wo de girls aba though ontumi enka but hano de na me was zenti ndi papa na wo fie ho a enti ko be hwa masa anyo na kwa na even so ono so hwa ma sa de no kwa na mo ba no mo ntete ne yie mo ntete ne yie na wo dabi na wo no ene senka ma me be ka se na wo nso so wo 40 we yi anka the age of school time ka won so be ba be fampa ma na se na o baba na so twempena eno de se ne ono na bra bo anti me so abia na me so da shoes ni mo abia o be de ho ma me no ai so no so wo shoes ni mo a me se na ne ba ne wo shoes ni mo bia na ne ka chen so twempena so ntimi fa ho ntutu obi ne ho ma me fa me ho ntutu obi na eno kwa apode ye ja no ka me de me friend say on ka sanche ne ba no so on be hwe ne ba ma me no en ka sanche ne ba no on be ne ba on be hwe ne ba on be ye de say na akora nso hu ne say ne papa akola no 6 years ni wonim ne papa akora ne 6 years oh 6 years oh your ba na be ma oba onim o papa onim no ene say onim no o frankola mu na sa papa ni jirala ka so onyi ne ban firi mu a bia Facebook ana sa WhatsApp a me de ne me start ne me DP ene ne obehu ne de a ba sa oni pa de woni mu no ba kra mu nyina mu Ghana ha ya wa Ghana ba papa ni me ne ba nim papa na chese still ayim bota nyini nse ne 2 months na so won hwe me bie 2 months na ye transfer si adi na ye call ko ye ni o mani na so ko wo yo mo frɛ no o ma frɛ no me kwa wo ye no no mo pe no mo se me nko twa scan entina e peska me friend wa ena me jibi na phone friend ndi wo fai ena me ka say ye ntwa scan no waka te me ho na me friend na danfo na wo se wonje na se ne ho kire na ombra no ho mbaji scan mra me no ena me friend na me ka say ma wo me peska kwa twa scan ma friend no waka te me ena wo friend no send me that was 60 cedis yeah 60 cedis no send me na me twa scan no ma me wie sika ye de be fa drop me akwa e de akwa na kofie ya asam me sa friend na won fa bio enene and de wo friend na free honum no na wo ka me na se jai manyame na me se na nya se me jai manyame o nipa ni amie ne de akwa no ba asase so senka ye obi foforo de a nka up to date e wasa me de koma send pa ko oba ne friend say me friend akọ ofi akosua hello Safra mama Safra ayimbo tamami biemu na se wo biba e wo school na wo tumi ese ne pesa brand ye wo se ne kasa ya wo de ma e hombo de ye de ba ye nyina mpo se aso wo ye no ho adane dane aso wo je aso wonje ni nyam
Edi su bi ka chem san se me makọ ama me no obi foforo akọ dagu onu no nsuo no so a onu no bekọ akọgina ne papa nna so na wa hwie nsa agu ne papa so se me ma ye sa ade na ne papa ma woda papa ni nkumi na planet na se enam sese nyankopon a ote ase mimi nim se me de me nya bone bi asa e wo wachi na se wo sesa na ba ye de a kono koy ma akoi na me nim se chese joking bi na woyo ye ni bre ene san me so na me nyam ni na so na me tena fa ako na me kompai bo pa pai bo no e wo ye fie nim me kwa na e kwa pie mu se be ma na me ne wo ho no wakọ ne papa nda so hu ne osie ye so watene papa nda so wodi esu ehwie nsagu egu ne papa nda no so se me ama be ma foforo ene ma da se minwu ma woda minwu na akola ntina enti ase am se pastor no kwa me o ka kire me na nam boy ni edi ka bo mama ni asa na o ka yesa am se me o ka kire me ba nam ni se agoro bi ne wodi na so wa ye dia enja ma nyame me da no kura me da me nya hwe ono anu mo jara me da so de nam ti so se o kwa yesa de won kwa ye se yina ye wagana dan akola ne baba ye be twen sa adam etu o de nsa kogina ne papa na so wese ye koka sasa bemba bi fa wo ka wono ne ho a se wo ko wo a minwu na akola na mbra ho na se na akola na ba hwa de sam yemfa ne se bawu enti hwa oba e na me yanka no kro Cindy ma sadie ayimbota ejina ho ewo gidie no sister dana wo free wo ko tamale no me pachu wo bemba bi enu dia kana bemba bi ankwahye so ma so obi ni ma da meka akire meka akire na ne wo pa na chewo ye dan because at the moment wo pa na chewo so won fan chewo na kire se wo koye bibi David am nyasa makoye bibi na ne wo pa na chewo say me say according to Chapa na me pa no say for the first time wo kwete so obi ade hu konkwansa e be ya oya ebe ya oya nte wa so o manipa na akoma ba fom na afi motena se ka de ewom ne de enim eni sina me ka jan so o ma na akoma mbra fom ni enka na de o ka de o mo ka ni na no e bia ye jealousy no mo jealousy ye na mebo wan kwata male man kwata male wan ko ho man kwo na fe me yehwe we before ayimbota ebe ka cho so pa ma woni na nante no na woni boyfriend bia boyfriend am wo boyfriend onu kwa so kwa no obo ga wa okay enti sabren adentina wo boyfriend na ayimbota asabo abrabo no so oti ase ama sa boy no am owo no na me ka se me ko hia no onu so na me beginning me ka se me mpe obi a owo yere enti sa boy no the first time omko ba ye school besra nkrofo enti obae no eno me ko on me susu me ko ne fie ko pay ne visit ti me wura fie me wura dem honom no me wura hono na me hu oba picture bi na edit animu na yaja body no ti me hu so oba picture si wo anajo no me no ko ina me sa ye U10 boy ne number ho beti ma ja friend na tse o ye U10 anajo no me sa ye me ka ye so one family ko school because sa girl no o ka am sa ni sister na am se ka no kure because won ti me stage awo mu yi enya wo sister na woni no betimi atena dan we mu stage saying na wanyini sugar daddy onye sugar daddy but no wanyini be 30 side de no wo enti sa ga na wo ka se eya wo sister de nya wo boa se wan ka no kra me ko enti na ono so enhu ne oye na me me ko school enti me ko school na wo frefre me ka afi o ka chem se ne ge na o pese o compare ye mienu o compare ye mi nam se da bi obi a wan hu ne foforo ene mi a me be mu no enko be se obe ware me ne waja no enti woni ne ntena na me mom no nko me menya bi me da bibia nya nchekere bi ono ana na o hwege ne school enti me de me ba wo bedi mi aja me enti me ntena enti ono wa mena ni kura ono de da bi wono wa anya hwe da bi ena ade ko hia yimbota no eno no kwa de che ansa enya se ono no efiri hwa na me de ko hia no okay eche na woni ayimbota hia ye no eche edisan asa na nyinsan ne ba like on the start say mo twempena no 7 to 8 months ansa na nyinsan no ba ha ya Akoma 87.9 FM ayimbota yafra wo ye very stubborn no kwasem yafre no since I seen the wo ba ha nya sen me ba akwana nya sabe ma na bi wo ba ha aha Thursday na mba Wednesday last week Wednesday na me friend yes me friend am ka yan say
last year that was 13th September and I'm a friend no I said yeah pesca and so can say me try antro say me just go on wa na antro na me try say okay no we try antro say na what the man me try antro say akwa na yare na ye wo hospital se sia ye hia bill and I don't know me ka say e me ka say 200 cedis obama 1.5 and say 200 cedis o busa na say I don't know 100 cedis o busa wo say na akwa no nkwa ne ba eno no na matu agu enti Wednesday before say me be ba na no two me say akom na me de ba ha no me friend no na me ka say be 1 year ni 13th September and 2021 na de o ma iska a year mu 2021 yeah na ma is na ma o ma miska eno no 200 cedis eno no kwa me friend ho to ne say me de na ba ha so what say ye kan kwala asem ne awaresem wa me de na ba ma ko me ka wasn't the next day was 2 days time and then who said 200 cedis are drop off and now him say be a free one obesesa and there was a mejai e manika because obeto aso no 6 years ni o and that's obesesa no 6 years ni sen ko obesesa ko asesa mako akomi mu yie na me who was school wase na da friend say what say wo voice na ye ne de ena enti wono connect wo dia ma ayimbota ayimbota so hu wo no wo pe se de wo sitie we are nice girl we sure sa we yire hu ko school ena aba she nurse na tade bi se de hu school ni de ayimbota 70 bi mbu mabem what was so mbu mabem da what was so makwachire wo kwachire bono wakwachire wo bono nti wo twan anaba me twan wo twan resource me kwapa nti adwuma be na apesa oye ade na apesa oye in future me ye hunu ka me pe service work ni bi nti eba okay ene de wa na obesa me bo but Cindy no kwasem ma yenka no kra bi wa ha baby ayembota susu se wo bi kanyin sen na ho yeah wase akoda no wo bi se ne sika se je half na kwaje half wo papa na aka no because nyo no nkwa ba no sister na nse ma okay na sa because ekodru baby no challenge a de ebesia ne se DNA eno kwa na me wa se ba oba wunyane me kwan ma ebia no obi ka ho wo woni proof oh eno me kwa so ka so waje akora no kwa na me nyanye save until say DNA no ebe prove amana ye 100% sure say akora no ye ne dia because muka no so ka so waje kora na me nyanye save ofama enya so ofama Pastor Julius ma ayimbota very very stubborn. Wo di oba school ni etimi afri o ma kwan ya wo nchen no oda. No, nyane say wo dem no oda, onu no tie. Say ware fo. Ayimbota ware wo yire. Enso oni akola yi second wife. Second wife ono ne tie nti. Ayimba wanyima ma em say baby o yi film o say e ba say nyinse no wasem ba kasa o free ho. Ana oba no be fan sika no be fan no e ma nka wase ha wakai e honom no ono mo frɛ no omo fra yimbota mabusuafo because bibia me se wo de wo pa frɛ me na na frɛ no efiofo obi akolakwa nim ayimbota ma me mfa ne nsie o me ntwempena mfa nsie na di show e wasa me show wo tro be kura fo ya de oya asamba yesanka man show a ma enka me uncle fie na mete no ko bia ni wonko bedi machi so wo kwa wo kra wo ka me enko wo kwa na kra me kra se fazi a wo kwa ka che wo na na so wo kwa da be machi enti ohono me wo friend na wan fa na say o look down upon the family na wasa me kira de nyansa say adwene no enyo no nkwantim na ewo enti ko ne fie ho o free sereko walga sereko me ko ho ana me ko bu ni puni nani me kwa na obi ani ho na me ko bu epunu nani me bu punu nani no na wasa me fa na ade e be so me bo a oba fi oba dem ho na so wanhu a ade so me bo ade a like ade o fa e valuable na brabo woni ba ma ade a wo fa e valuable na kum ne kwate ma na no kura bo so ba e valuable na brabo ma kwe baby won ko ya de ya ko duro ni asema wo kan ye no hey baby na wo pe bibia ye valuable
bɔne deɛ ɛno na ɛyɛ valuable na deɛ na ɛyɛ valuable bɛma abrabom ɛsɛ ɔmo yɛ kɔ tia mɛma hyɛ mbo ana eti bɛma ne valuable deɛ na fa yɛ wona nya ntɛ kan yɛ de yɛ atenka yɛ kum no kura yɛ atenka yɛnkɔ sini me so me kɔ hɔ kokoro no na ne bag bi si fam ana saa na ɔde ne sika gum wɔ ne tools no ɔyɛ fitani ti na ɔde ne tools no ɛne ne sika ne nyina gum ɛnti da me siesie dem hɔ no ɛna me pagya bag no me pagya ɛna me se bibi se biem na yiyi nneɛma na puru bag no maako me bie bag no me hu sika kwa me yam hyɛ me ɛna me tu mu na me prapra nti me siesie hɔ wie na ɔba anwum na me se sika wɔ nyina gu dem ha ɛdan mu soso kora mu no dan mu sabi ɛnya papa na wagye sika wɔ nyina gu ha papa dan na wonfa nkogu bank na wonnya interest wɔ so ɛna ɔse ɔde bɛyɛ ade ɛna me so ɔde bɛyɛ dɛ na nka nu abia na nka oyi ayɛ dɛ akɔ han dan na me se dɛ dan ne deɛ wonnya han ɛwɔ se mbɛhwɛ baabi a wote enti mitu ano mo kɔhwɛ baabi a wote ampa ɛdan ne deɛ na nni kwan sɛ saa dan na wɔsɛ abrante edem na nsuo to ayɛ de ade na ɛdɛ ɛso na yada enti ɛyɛ saa na mka yɛ sɛ na ne sika na ɔde kɔ han dan no ada na wɔmfa nkosi siram yɛntɔ asase ana na wɔmfa nsi na wode kɔ han 2 years 3 years ebetu sɛ wo rent aso afa na wutua na sɛ wo sɛ back to baabi a wutu yɛ no wo sɛ ba back na sɛ square zero ɛwɔ sɛ wo de yɛ de wodi si na ɔtie ma no ɛna ɔde bi si yɛ na ɔde de aka no ɛkɔto bank enti dan o si ya o ya boso no emu ana ensensem no eba ye na me de metwe me ho firi ho na ne yiri ne ba fie ho no mkura mpo no met ya tesem o ba man ko ne fie ho anko hu ne yiri so oye tuntum so oye kokko so oye ba fine so oye owanan man ko ho anko hwe enso ne yiri ne timi nya adaje fa ne kunu no phone no eyi me number a na o text me message o di matter oba nam se me kwa me ne na ma schedule west to her because the way enti bema na ne die na wo fa ye ade valuable die na afa ne me bu punna ni wura dem ho die me fa ye 700 ne say 7 million jawajo na eda dem ho eno na eda dem ho ena me fa is it ne pictures ne passing out pictures ena me fa ne ntade bi eka jawajo eno na me timi yae ene ni valuable no ba fie ho beje me fa ye no ena me frɛ na chiri ba mienu no ena me frɛ ne step mother ena me de o tena sese dance enti me mbewia no but mo ba no wa hya me nyensen ena o so wonje enti mabusuafo so afrɛ no on be so obeba me so mpesa me kyɛ nse me wabusua me firi ba bi na me bae enti wo so oba ho enti mafa nuama wei mo nhwɛ ena me kan iska no ena me de kyerɛ omo ena omo hu ye ena me de nuama me fa ye no ena me de kyerɛ omo na me kɔ saa me kɔ no ma akɔ ehwa na omo frɛ no na chiri ba no mienu no efrɛ no abolga no efrɛ no ka jan sɛ me ma ba fie ha ba ye sei na speed bi a wo fa free burger ebe hia me kwan no so no maako so one fa aniema na ama no boys bi kwa na omo so omo beto so ene na omo patai na owo omo kra me pem ho e ma na me kuduru fie me hu moja e wo me ho ade chi na me call hospital me call na omo se bibia ni omo ma me nduro ka chem se bibia ni wa be ye ti ne niema ne de osaje ko wa je ko oje ko fie hwe ye hwe sinde ususu se abranti a odo do wakota ne fie wo hwe wo ma wusika ma ho nkyerɛw e ma wutu ono quality kra na wo de ne ho bi accounts ani ade adie nti na wususu se suddenly like ne su etimi besesan sa ma suban de wo bia mu said onya suban bi se obetimi asa ne yire frifie obetimi apɛ oba afoforo no saa suban na obetimi asa amana asa asasa afri said osi hu me no akɔte bi afoforo ne yire frifie se no ne yire na nya ntɔkwa ɛna oba na frifie ana na ne yire frifie kɔwo to de omo ka kyerɛ me ne de omo ka yem se na one ne yire na nya misunderstanding by no kwan me so me du fie ho no ewura dem ho no ma hu pin a kyerɛ se oba bi na ne nete wo ba ho ni nti wasese ni nyina gu bottom wakopa ma hu hwe ma hu hwe hu blazer ho de mu ya ye tailor na musa se tailor no ho ade na wo se na ne papa na ne papa na no use tailor no na musu yo na bi se we dia ensa abi a woni ne kunu akon ne bufu ne kunu na totoma ne ma na obetumi aworo kra gu ho no akose ma de bufu a ye woro ye ne ma de be ma na to ma ye ya ye woro gu ho ne ye kɔ bribe na be hu se ayimbola
Ayimbota. Boy. Ayimbota. Facha me. Briba na be hu sa ayimbota e wo jure. Ebra me nyim wie no. E na be hu ye. Na be hu yi. Wo gidi. Ma na me kwa pipe a ye sirem. Ye omoye community boho. Ema obia kokosa. Enti me ko hono ma me te sam ensem bi but omo mma me ho mbeka ho. Omo gina nche na omo ka say na gewe wo se. Sa atan kwa na me nya hu omo fie ne din. Yesirem ye wo efie bia ne din. Enti na me nya hu omo se agewe wo se gewe bia na ote se efie ho. Enti na me nya nte. Enti da bi na bebeto mo so na me se e wo se me busa na me busa nse na mo fie na mo gewe bia me se no e wa ha. No se gewe me na sansem de on de ya wo mpeti. Ma there's no question na me te a me busa because me nsuro no Onka nkire wo. Se so da so na yire ne te. Omo te me de ende me ma me since I me ko ne ma me ko kan kwasa so nkire me say ma fefo e protect omo na me de me protect no. Free ho me see fie ho bi. Na one dey catch us say be ma no woda. Na 3 days later wonom a contraceptive etimi bo ho bai. 3 days. Why na kai? Obi anka. Na say wo to enu asoro. Ntina wa say wo hu sa na ma no. And because ayimbota nya wo first boyfriend anameboa. Davi. Enti di enti the way unu sa ma 3 days. Ebetumi ayo, ebetumi abasa enye. Wo wie ya no wanom. Na after 3 days die e na akwahwehwe emergency contraceptive kira kwanya konom. Oba Ma, so so no, opa wo ha ne aburochire kwa na ekasa beto a ebeba. Enti minim se anu no kwa mka sa meye na senyin se na kasa beba ebeba. Na obi a wo ko school, wo ma na nhye condom. My thought na wo hye. Me se wono no wa plan ne wa ne budget awie. Any sign, budget na wo kana menti ase. Wono no wa fa no wadwen se obanye ma awie. Wo banye mo wo. Ene wo hu se be me peso. Na na wo wo nyemme. Ana na wo ba no. Sa days no 120 number. Ebia na no refi, da bia wotoba. Se ni refi a wa plan e wono so ode nyinsa ne di ka share ma se ansa. Like that woni ne beda bia wotoba. Da bia. Me ko ho da bia wotoba. Ene ada na no refi ada na wankwase wankoto. Ma me fie mfirifie ho. Abro obi anka me ho. Minti me answer questions nti me nko. Questions be na obebisa. Obebusa hwese ohun yo. Ye atesem say me makota male. Enu na original so yo. Na de wuko score your bodyguard. Na ni asani wuko score betumi akoye de ope. Wuko score your bodyguard. Ma me kire say me nko school nkoye de me kire say dey no. Enne ochina na de tie. Obai wan to eduro no. Enti se ma free of 4 day to so 4 day kwa na me to eduro no kwa na enya. Ani obetumi aka na sa che meti ase. Like say wo be pie beba wo be ma no ayi de na den. Wuko score na me wo ho pa de na me mpie. Se me pie free omo main gate mu. Me nya bi da. Na we too protective. On person wo be ka se obi a. Se wonim o yire no nti no. Wo pie a obi beti hint na ide akire oba nso a obebusa no. Enti nye dobi na no odo sa bre no. Onye on ma wo mpie. Pressure bi odi si wo so no. Enti eno si wo mpie. Ayimbota Pastor Julius. Ayimbota. I say ayimbota be na said yet. So wonim sa kra na wonyini ntum 100%. That's all. Na me da me hwehwem. Because me who say you very stubborn man. There you were member to say member bi o pimo makoma a say ade a o person o kwasa o kokoso your person enye man no eno nku a obi kura na say makodofsu na makoso share we fe na me ya ba na say ansia ankwa ba bia na say ayambata person o kire ga na man say emre bia ya na say no de ye wo ye but I don't see who ne ba bia wote ye minim ho pa minim ho ma anya boga no boga oh na onim say boga fo nya he ye wan edem oye bia djuma oye fitani e was am stack by bangolo nanim baby any one ye frɛ ayimbota de me de ye me yan say ya frɛ no wagye so edu ni tu wa kate no na ma me no so so hu ni say so wa hwɛ ni ba ni ye djuma no wa tu no ma me no fo na sa me ya sama that's the idea go I say ayimbota nim say ye di agro no nim say hwɛ wo ba wo wu na baba wo ba no to so bi for so it is ayimbota pe on
ankwan do be hwe so fees akwan anya ne ba I know office akwan anya ne ba o ma me DNA that's all obey DNA dia a producer anya ne dia no kwani ba bi but say DNA producer anya ne dia anya ne dia e so hwe no e producer fe yen so ntweni no wa say no fe no ma ye o fe no ma ye adan ye ba sima no ye hwehwe no ye we call phone na to ho me pa che wo won ta say ye woni ma yimbota en kan kire no because all over the world on TV jam so but the obian on here I am mota here ayimbota fitting shop na wo no no papa no e ti ma ko so man tu ho ana mo na ayimbota yi na so mo be mama ayimbota me too for say na ma ko me too for say eba wo na me too for say duma eni say eba de no be na too for say bra be he ana sabi previous sabi o when we dey akwaya fa so yo bi be now papa ne ne sha wo se kodi dabi ma wo be da wo dem wa wo die no me pa che wo ya bo wo pa please ya bo ne pa obi anu ni asem obi am pa one na office o ka kire me say enemre minim say na akofo ado na wo ene wo so ana na akofo ado wo so no no yire no ene wo ma na omugu fie no ma me no mo didi ana ma me ni na tem mo didi wo akaso obi wa ma na kan na tu mi sa akom na me de ba ha no wo no papa inde wo de dare no wo disi akonya iso wo nya yanko am pastor Julius ya on pen one se ma ono nkora hu nya no ko pass ma ba ba on pen one se wa ba ko ba nya akufo ado asem on pen one se o teni ba be dwen ho ono se sika mpedi de on pass bia nti ko wakọ nyema mfa nkwahye akufo ado teni akonya so sana mram te bebre nanam ana se bin se mu o so rof sikam pedede na da na ye ana wako ayi school ana me yankoi na bie na ifo ameche awe na ufo ya mani bie na ifo na isro po na me kikayo na bie na ifo bie na ifo enje says gambeledo ma ayi mota se so hwen ba e was wo hwe ne ba on a more serious ma hwe what is this sa sebi nkurasesem na emema bi diti kroma omudi nsamfo a omunyu obi ama ne nkan kire no a very hectic say ma a student of this girl now be fan say student na afei wo fan why na sebi nyakuru ne nyansa ma ka school yan ka say no ka for now school yan ka onti mo bra bia bi wo school mu oh eti minim yanti a wo fa ba na wo aba na no we no omusa ahwe onti on ka o se bra ba hwe oba no so jiso no ko ba bia ansa na ya tufo bunim nyansa na sebi previous wadwini mu do obi na se so ka chose hwe oba mesra yemota boga baby awo bia your correspondent or what they will deal with you and they will bring you here that is on pass am about modern na bra me ni sinkonwa yemota sindi se woni na anyam ayo dia anyame dia okay yema doctor ma yenye DNA ne ba na officer no be boa okay DNA na boa na we kwa ayimota we ni ha wo ne sen o se wo be wuji akyinye wo ne ho a na wo hunu ni o mayie media menye ma ni nyame anim nie ya na menye ma ni ani o ma bi wo ha o mutaade ma ne frafra wo mu ni padua mu o ka se wo ko no ba ebi tumi ko ma ko bi betena ha o se anopa wo ko ye awia no o sa dane ne ho no ko awia de enti se wuji akyinye wo ho ayimota we emre eya simple ma ko mesra wo woni wo bedwafo nyina ababa we na menyini ni e wo mse mede ni simoto so ko mede ne ba na nso menyini ni o ko school a menyini ni na bia ye message say wonim ne boyfriend e bia boy bia no ane ne daka na fofo ne ko ma ye hu kan sama tra imota na fofo ne tumi bia no cross no ma no e bisa no sa abdanfo de se me pe na ma ampene asem ni adanfo ben na danfo na wo trust no se me ka kire no ono no se me pe o e na me ka se me mpene adanfo ben na trust na me ye hu adanfo kro na wo bisa no se wo suma no o suma no wo ye fie o se won ko bisa no so mo duru ye fie ne ni me wo no na nwuram na danfo no suma no so won wura fie no won ko bisa na no so wura no so ko bisa na danfo ba ono no ono wo so ene ne o mo plan ye na o mo de maame ayimota wo case ayimota wo case ene me ni asem bia ka eto ono na daforo so be se wo pe enu kwa na ache e ma wo ka cha ayimota no sa na ni ho
oh nsem bia kokoso wa ayimota ama na adwene wa ye bibi wo ha won tia enti ade no hawo enso ka ho ade no hawo enti o ma ye hu enti na ya ka cho se me hu plan half o se koji bi wo ewo ha ka ayimota ni tirimu ntre ni se o ma ye hu enti ma ye hu nu but me yan kan chelo ewe jibisam me ye hu nu ni o ma ni so me ye hu nu sa wo no oba da ene ni tifie na wanyem waka cho say yo wusu yo waji na fe de ba bio eno ji se pa ucha asa wasande ni sika ji se pa ucha afani wo fie nsia wo hu ne ba ne da woni mo ba ade ne hawo we na maya so yan fanya mu simple me sise woni wo ba ni nia woni wo ba ni nia me dia me nyi ba ni ni ayi wata fama yai ayi wata me say ball guard me matena ho da me na me tuwa nungu ball guard ho de minim ho me te ho oh na ho de say to kro bia mu nim ho onu de yele ma ayi mota yele ma so ni ma ya ka kira la wani jesu la asoma me na me hoto me koma la wani no waje so la aso me from me matina srem 5 years and me free was abaye and am sa ko obiem it 7 years de me twa ni srem minim ba bia me sra me mpa me ne mpasam ama no omonya wo ho ya do omotina moto so ahwa ase wo to ade aba so de ta near the half am near the wawuram near the wakwa aba besi enti bibi kire waduna ayimota me di wachi ma ye hunu fasesia me ba be frau friend me ba me no ba be di nkomo inside bra beka bibi kira yai na wo mo ho ohene na ye hunu adu krontia ama wo ba na wo so won hye nanim wo na ye frau ba bia wo pesa ba bia tomuo esi ayi mota me ba be frau me ba ka bibi kira yai so woni ne da no woni se wo so wan fa ngum enti me nyem ba ka kira yai me ba be frau ka wo mi ehunu da de oye de ade so tia sense ma ade so ahimbo na tia sense e radio ni tv dey operating no kwasem ana tv tin na sabio anyansa foti ni ani etie asema ko ikema obi anim say yampa and the response abema say yampa meni ne daade enso ba ne de ma nipa bebe ne nkofo da ba nyom de aso ye de aso mo etie be na wo similar case ntina wo oba because me hwe nsema akoyi ka cha say na dwimu da ho na dwimu da ho anyway a principal guy yes wo mo kuma principal they are very principal bema ono bat no bega say me ma nko mpie da onimi oye etunimi oye bia na nya wo dia eti ayimbota me akwa me ne sindi dade na so nya me dia ene ye bia bra ye nye DNA na ye prove na nya wo dia eka bia na akwa tua na go ba bi enu ye chese obi ja akwa 6 years na ma the next 6 years akwa be tima be amroba the next 6 years 12 years ma yenim 12 years na wo de wonimu ama enema wo get eso the life bet me asay wonimu ama o ma say go get o mo ne boss enam eti ayimota obi wo town okay ye person who say come and do DNA uye na nya oba akola ye fa na ba no ko ba bi na ba bia e ma akola no kwa sometimes obi say even last week wakanya say ma me kwada ho wase me kwada ho enti awobusa msa na ya na me hu de meka man awobusa say me kwada ho ba wo do papa picture kire no me de ma na me search on Facebook ya me de kire ya wo de kire so wo papa so hu say enkwala mo ma no so no da biara na tension won papa yes enkwala mo ye ma no so e bema enka won fi no se na adwene say on ye hwe akwa ni nyina o de ko ma ba bia nya me ba tuya no kase onyi no ko akola ma ba bia ade akola no ade ni wadi enyu obi na foso aka bia me ma bokwa me nka se tua enne e na me se fa be show ade na hwe me mpa wo hwe na na yire bremu kakra bremu kakra aya Akoma 7.9 FM Akoma mu nsem twumade no ene woso eguso awutie na na yire bremu na Onua TV entwa wo mo ho na wo mo nkofa health alert ayare sabia papa ya beba biem we die te hon keke chairman na ya kofa health alert for commercials na bi kra ya na mentia se o wo yire wo mba e de ebiem se asem kra na aba se oba na wanya anyema wi waje 2 months e de na kan wa afi de so won san hwe ni na ye fra won so a wasa aka wakati no wati ne mani wati akra ni dia no wakati no na je se akra no se ma meni mpo na no wa asem a
akra ne de se onye akra ne nya oboni o akra ne nya wo hwe enti ma me na fa ne to nche so hwan so na se nya wo dia DNA ene abafo ne o ma abai ubehuru hu say oba wo hwe na wanya akoma pa na na wo dia eno kwa nti na me na me wa ha because opene so kwa na wo hwe na enuru ne yem nti wo se DNA ne bam oye enu ma anya enu kwa me ho ntome oye DNA no na ho say oba na wo tene ho ahwe oba na wate ho anya akoma pa na de ahwe enya wo dia na afa oba yi ono anani ba bi okofa na ade free na ode ko na asumdua aba se yankra me kwa na me to nya de na ma ye diam to ne se so omokro mu dia jade o ana obi dia jade eti ede akra be ko tina mama oba ye ni abre no na mama na bragu so ho eti hwe wo ba no maame na ne sa kwase ebo na wo mutiri ma o hwedie o ye die ne na ho se yo ba shoba na maame ne nkọ ne ba bi na asumdue ma da mama me da yesi ana se mo de bia ya mekasa na shoba o ye kasa sa da bia adan wo ko fa no na ko dance obi ntu obi ntu fu se ma ko mama wo bossa shop enyem na metam wura mu sa nyansa ne de wo hunu ko fo obi ba o school ni na ko da ene na nyi se ma ko na gi se from ya show se ko show ba o ma ko ya wo fie no wote no aduane ma wudi no abi ma wo ba mi di na so bata wo te wo wo be di se wuru se papa on to be back because say mama ne ne bata fo bo ho no ma o mo kapa sa me fi abata bi o be ka tire na so wo ya so ade na wo di echi da eni asama no mo yi o mafi na usabra no wanso de emetufo wo sukuu ni a wo ko SS me ba adie na ne hawo eno no sa topa me bi sa wo because wo se wo di kan ko be ma ba ko ho wo ko enu wo yere ade na be ma de wa bra wo papa ena insisi so wo enya yi anka SS2 ka me pa ka sa be fi ba onu na eboam na so wa ne fie nye na fie nye wa boam yo ba mama me abo na me ne ti fie kwa ko ese na me kwati na wan ma me nya tan ma bro na e ko sani e be sta ko ma bro na me no wa sa tupu ana na uni ama me wa obi frɛ ka che se mfa so a wanya ne akwala ntifa ye no ni hwe mama me de ye se no wa no ni san aba wanyi uboni aye ote nyina wa yi ni boni aye de boni na akwala ni se na wo mpekora ene e ho na no aka che se wura me na wo kwambra no but ni san de mempe na ne do no no obeya no mabom mo bai o ma miska nyina sa me nkwa abot na me se menye akwande wo so ba wiase aboshi na wo kwa no ama na wo yende wo kwa na wo yefunu die wa wo die kwasai a na wo yende u be twa na bra boso sa de ene de se wanya fie san 27 years wo sa ne be ma na ti ana obua wo de di na be ma no kwa ya no oja o ada ti e ko be se no message ensi fie obi wanya bi me school na me se hiami o wadum no kra wadum no obedum sa me ka kire o na se ye wo bi ada bi wo wa ye adwuma ma ye wo ho wo be ba ye wo correspondent o wa ye adwuma ma ye etu wo de wonum no wudum no dum no na wo dwane nyame a wo hye na se what dachi bie no wani na yire ne wo ma sai wonim ono na wododo sai me ti so o ko ende na o de ba ko na eko but ye so wasa ba ko aka na minim omododo ono ni nyai da bi oba no ko ye no wo pe obi ni na te the hot so that is it eno tina na oto adwo ma no eno tina na obi a oto obi a o de bet no what so a resource na aba no e was ye fa sani ye ni enjoy na we ma men ka sem bi nche ma no na fa ye ntwa ye homra me pa cho se wo ne be mate na wo pese wo hunu sa anya bia be ma no se odo ana se wonye ma no na obaji a bra wonyem bra wonya wo period bra wanka wo de hyeda obi kra wo ho a wonyem a otumi ebu enya ne message fa ho hyeda koto accurate check it junso faguso check se wonyem a ka kire be ma no se wonyem ka kire be ma no se wonyem ye woni mobbo no ba na muntie ye woni mobbo ne ka kire no be ma we de no pese me ka asem bi che wo wo de act na shade obeye sada no ka kire ne se wonyem hwe ne reaction enu achi
and I be say Sabeme and what's so question in it na yes and I say ni so question me ne wo nye yi I Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno wan waso egusu a onso wotie no ye twa ye ho aba ye ba no onua TV so twa ne ho health alert clinic and ye me pacha clinic e wo fidi akese enfidi akese ni a doctorfo akese a wo mo hwe yade nim yade bi atiri so a wo nkɔ hɔ ensan fa wo yade emma wo nkɔ hɔ ensan mafie mewuo wo kɔ a wo do yade na ekɔ monyo yabo abomo na so wo free health alert emra fie no wo de na wo ba ye twa ye ho aba ne akɔfa health alert for wo mo commercials me share no de ope asem to manim ena no kre oba nso so de unyine kɔ no ntimi nga so nya nkla abone sem ena me share no de me share no na me ne tetimu a ti enso emu no na me kɔ school ntimi kɔ school no na school mu sa ohun me na mo school mu enti nkomodi de mu ana ka kye me say opɛ na danfo bi mpo na de tu manim say opɛ me na am say na opɛ me de a no asam ko say me ma danfo na owodo enti na me ko frɛ na me akwadwae akwadwae enti me ko na girl ne ye ko na am say Rose me ba hye be say ne ye nkwadwae enti na won boy ne ye ko na boy ne te na say oh na hwan na e kasa ne voice de say na o say na danfo na o say na danfo de ne I said ne voice ene de nti opesa wo de me ma ono so so adamfo bi na am sesa se wadamfo no oye correct de oni yire de because me wias na mete no me mpe obi a owo yire because ye didi bi di me a anasa sam di bi di obi sesi a echire no se me soso me ko ware so obi ba me de ho a me ntimi nka ho asem na o ka je me se daabi nti daabi na o ka na me so okay enen no ye num aduro ma yarefo enna so ochina bi so system ne kwanya asem na megina wo ano no so epene se wo na wo se me pema na enye yi enti se wo peme dia fa me number no emma no no frame enna boy na frame enna o de to mani se de na danfo no kan no ene kwena so sen na wadanfo no si kan enna o so sa wo ne madanfo na akasa bebre na so me na akasa bebre but mpesa me te efi wo ankasa wo so ede wanum da cha semti ena otu ni na begu mu na m so okay mate enti mate no enti me ka so mate na aka kakra amia ma me times ti me times no ka no sana boy no e wo yere enti enum no na ka cha me say me times na aka kakra me times no ka cha me say ono kwa opeso oba boga e behind dan pa cho me ka sa free boga sa ata na me boga enti na ka sa oba boga town ayesa hanum no ketia enti ko oba boga town sense o wa yire ninti no sanka o doje afri ebusua fie ni aba ho no aba behind and because of me minti and am say da bi ma me be hwe ba bi a wote ansa wi aso no ye mpe obi enhu ne nankwa anjeje no minnim o kira asem ti ma me be hwe ofie no ose yo enti Oh. What's the name?
yema ene chese nyoma adana ene let's take the current state oh so mutimi the other ayi bi kura to a na ka ya media compare ya because already na afen no obi hwe ye bia no mo TikTok no dodo na ni ma ba omunim aba let's go ebi omu sa na wa fe go we ya oba fofo ni mu day one ya oba ye se na let's go a ene ye huni se na watie na ne nan nyina ya se odon saka na ekom na ya wo na widiem a che se no kwasem se no kuro ni se ebia odi the next day ebia se obenya na kan ye timi guarantee it was a terrible situation but ya je no wie na chi akade na hospital doctors na boy kura ma na ho to na ba na sa ahade na now that so receive treatment no receive treatment cha say good where ya de ne call yan foforo ni mu mo de oxygen see ne so no now or receive treatment and so I cried ma hanyina cried now or looking well seriously speaking na hanyina de na ya pa but na bra the yes all twetwe no form no wo honhon no ye yes honhon na wo twe no e ho na fenuma no dan ho adikese aye hu se is a little gwagu yare won ho ne ade enti edu baabi mo fa ada wan mra edu baabi na afi na ewedie no ensa ene eya asase gu ni pede nyina satana doctor taman no ma afege woni mu nyina pie ana no so ya sa no ko ya omo he no yare ya it means say ene ya mo hu so that TV so there later Kwaku has gone through a very long process to see himself on the screen like this possibly ma pade woni with mabobi na ya tiefo na ahwefo so abobo ma ya de pa I think so ba foforo ni mu no ya de no kwa na say na ko sia ko mu no si ye na we be ye ya ko ho ne na ye na we kwa de se no sha atade nti wu mu no na bra ya kwan na no awra ne ho na ne kase na twetwe no ave na ma babu na bambu aba no studio no say na no tie very sad story the nasa hono na no kwasam say adansidi a enei edasoba last week na meka so obi friend me no apartment me an record no because ni ani abrepa womu a omu buaye no adansidie no edasoba enani nei adansidie no edasoba na me am sorry baba ko Glory House Chapel Assemblies of God member or thread the junction here your sister Rita ma ono de owoma na wasani oma na adanse wo na wase ye osani bia ye ton nioma te said ya say ye fun free no so oba so no ka to so let kwa kun die nyame na de ne bra mo na adanse a mi nya ono anya se obi se ono one life and Sunday ya ne kunu so say na o ka kire me etima let kwa ku di adanse aba no na obi kidney asai osimiti jidie boy for the boy little kwaku so benya nkwa na ma na ne kidney restore your person called me my yeti dance ni bi mrasisi me ba yare na dwen kan 10 years Maa Akos 10 years na Maa Akos no adenta friend Auntie Mary no Accra adenta wo ho na mbarka chem se ma me num adu ni bi na machine o de duro so na me say unum bi so se me num bi na ma ye di na me hwe no onu nka wa num adu no ye gidigidi so anti na wotwe ne be ye di echichi pio ni nyina wa ye di na correct ho eti chese the dream wa bro ma dream ne ti as 10 years oda pantale bro so anti eti me hwe de awrade be ye me kuma se pese me ha me ba ho abeta no radio so aka mo bi ehu de akwara na ne pe wo ni mu anyame e de me ye adwuma enti ana pe me frɛ wa ma sam kakra ni wate menye 60 years na kama wo na me ba be yare me ti sa me menye 60 years menye akwara na ka nyame adwuma wo me ma wo me ma nan ebi nso so adwuma ya basa minti na brabo ase enti akwara de ne pe bi wo no mu na wo twepɛ ni o hwɛ de nyame sentene a wo ye osi wa hie drum na num bi na sa edi anse mo se num bi me nim ge ntira ma ade bia ba ko mo so num edrum nti me sire rade se edrum na wa hie no hie awe na so kura e ma kwara no nti madam se am pa mi di ni why aya me ta hwe mo Pastor Julius adanse ni bi no bi di no asem no da ho no
asema make na da ho no yenya hwe ne nwie se onya nante ma ha no wo twetwe no ahande we ne dia no ye kase o mama say ahande no atwetwe wi a wo say recover ahande no recover yes but otwetwe pa oye na da budru a wo beka se wawu in fact ni pedua no wo pimpini ni pedua no bo pimpini say Oba na 1 year baby na dawo no 1 year baby na 1 year baby na dawo sese kasabrika nanti yeah 1 year baby na dawo say afa ne yɛhwɛ yɛde ne bɛkɔ apenkrofo amama Dr. Mafo nanti because ya sank obenanti nro ni ade but still kotodwe no ti agese yɛde ne kɔ baabi na yɛhwɛ otena fom che na yawe no so na won ni baabi mu che ose odu pempen so sen kana nke ma senye nyame dia na nke na wo su ti se wakra oba fazie no na say ya yeso akwale mu yehu say no there is something serious about it se wakra ezi nipa ama nantie no asap now no enye mai but we want to assure say yebenya in fact doctor for bebre na fresh say obetumi aboa ama aye ne nuru ama obetumi anantiti yegusu a yetu sa na mo no me fa say that is maybe ya du no say yetumi aye na say otumi nante de a ma na ye say yetiefo anigi a ompeso munya e na omote no na say yadu ho anasa na afi aka say obe start school bia de aka bia anso na yegusu a ye mo me fa say bia say de yadu no tini ye kwaso anso ada omanfo ase omo support ye na yegusu ade hwe no ni ene say no tie me pa cho we ye current ene wo jira dinam o atade a hye so fo na eno na hye so fo Doctor Sigwaku grow fine. Yes. Because Kwaku grow fine. I can't nanti and pay. Say a doctor for no nko ama akakula go ntimi enyina say but grow fine say grow fine ya obi no ha obeka so no bie obi so no bibia wa dance ye na doctor grow fine so ase doctor so kan wo mo maboa ya yetumi ahwe little Kwaku bedru sam pempen so grow fine ba or the grow fine cash the cash ka ho obi mpaibo ka ho na mi so na ho fa na ni edi no wa grow fine antna ha e wa bra one mom paya malete Kwaku oba bia ma monyi we na mfa mo so odena ho ode ne mpaibo ne sika ne bibia ebe na go fan enya award ebeje oba koso age kire se ma ahofama na tema wo ma nipa no efiri se mfinum go fan be sinema go fan lose to na oho den da aduro bi akede ya nipa che ka so yi enka lose na ho den aso quality nda so jira edima Dr. go fan ye na nase ye da nase pass nya shira no ene ya kan ho asema fitina se akoma edane mu no eye so nipa de kan ho asema no kwasa se onte na ka bone dia ba ka kire no na me ni mo kure nti little Kwaku ne current state ni yeguso akaso obenante eno so ye de ne beko hospital na fe abibidro no ya ye so na fe onya sore nante pe na che se bibia ayo okay ma ye na etiefo nyina ase ene wo mo contribute ya omo eda so wo pepper so me ko so contribute ma ye nsi obi akwan so obi fi still ano yeguso ya hwe ni obi an nante no skabia ya bajimu bia bia me pia se bia because edisika oh yes ma no dey say ya tiefo na hwe ni say ayare hwe de aha enti so obi fi say kwan da so da oh bia little Kwaku nsema mo kan ene me so ye bia hwe kwan da so da na mum aseda mum ene yeguso ene de se me shira wo mo na ye obi yi se wunya wadanse a me tena fidie so ahye obo onya no se wadanse na enti papa sa obi wadanse so onfa ye maame no am friend me no ne ye ni abre sa time man recording enti wadanse no se ye mo ya akua na se no obi ne wo ko me pa cha fabra fadanse ubetumi fabra 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 62 ubetumi edi aba ye bebo mama nsa nyina ate no mehunu adro inshira
ya ewo adoye emu mame ma doctor akwaba doctor mu akwaba wie doctor na pom te sen nye da nyame ase nyame so nhira enani edi ho nkoma na me hia leti kwakuma hu no wo no kwaku grow fine eja wajo kwaku grow fine yo yebechie atiefo na mo di nkomo bi wo se ma na e friend say achimota ayimbota betire achimota papa be ko yebechie tiefo ajo so doctor ya ka se du se ya da ya disua no kwasem disua dia fa ya pom den ho na ye busa se ada ye kase se kra no a wokoba no ene tesɛn ne mrem wokoba kra etesɛn na stroke aka wato dem stroke so ya area e ben ye chen atade a ehye ye nti ye hwe ya pom din yie na ye mfa grow fine enya aduro enonom na me ba na nsen kra betufo se enoma miensa bi wo hanke ye nteso na de o minor kra ne abrabo no e ma ye teso force eye anwa asichire ena enchire SOS salt oil and sugar yen tu so kakra se de be ya pom din no e be kwa ma ye na nekra de abrabo no kra ma ye teso force sanity nti de number ni tudwa na ye di nkoma fa pressure any stroke ho kakra 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco abrofo ana doctor for wo dini kesie bi cerebrovascular accident brofo kakaraka we nyina chiri stroke na ansa na obenya sa stroke no so yare bi e de obekọ stroke no a ye friend pressure pacho so atiase nti enipa enya stroke no emu wa ha nchichemu be adioso 70% ene fa pressure mu ansa na wako stroke eno so na yare ba ko a oba osiew na emum wo de wo bekọ a no obo nkaye na nkaye obo wa ne se unsa be utitriti nti wo ho na wo so unsa ye utitriti amesro hwe go fa magedro nanom se de be ya bibia be yententem na yi sa ohawo na firi ho wo ho na wo se wo de unsa bo ho na asempane bi efifiri unsa no wo de na atia ho ase fom asempane bi wo a mesrew nunum go fa magedro no se de be ya bibia be kama wo ho na wo se wano ase esoasoa ana wo na ase pigya hwe go fa magedro no nanom na enkachi wo ho na wo so na asehyew na ho hyehyew misra num go fa magedro no na hwe ya obekọ hospital no doctor beka kire so ade bi wo mu yefre ni sodium eye nkyere no ekosoro intime ni nkyere biem glucose ekosoro inti asikyere me ni biem cholesterol level na ekosoro inti anwa me ni biem se de meka sa o se yete so no wo sa no ma na misra bo modena sa obete so na obegya di akofom kakra na fa growfine ni mum sha nan se de be ya ebe ma wopom den na bie wontirim ama bibia ye fine efiri se yi enipa du bia si ho a emu nsia ana enan ensa yo mutitriti ye de bia me ba meka no wo sha wonsa yo titriti pe me sra me ma ananse fanse adanse na achew obegya wo no de pressure any stroke eni gya okwan sa enipa enan mienu begya stroke pomdi hwehwemu sa na kire mienu so benya pressure de obenya stroke no ba ko be fam akọ on survive ba ko so de pressure sa obenya stroke no akọ ti anu go fam agedoro nse de be ya bibia be fine tete no ne ehu so obi anya stroke na pressure na ye obi panyin bi a wabọ ne bra wi anya ne sika ni bi ti de friend sikafo yare na adwendwen no ahohaw nti ahiafo ya je yare na fa ene stroke kunyen meka sa wie sa time ana busu friend say meet du a meka sa wie ne stroke akunipa enum afrasasi so nti ya de ekoso a enyai efie bia pressure edi stroke wo nti enum go fa magedoro se de be ya ebeboa aba hunamdua no aye fan na obusa doctor bia se de na kofa sa yare we ba do be ka kire wa ne se ya na bibi asisi wontirim cholesterol asisi wontirim entima entini no entimi moja ne ntimi mo aprusa ne ye ana entimi mo apro ye na mra moja ne ntimi kontem no na ekonya esa na wo sa akoma ne de ahoden fufuro pia moja no fise moja na ekonwa no nti broni ato de dini
low density lipoprotein mogya no ntimi nkɔ enti pressure yɛ ka ne nyinaa kyerɛ sɛ mogya no ntimi nkɔ ntam ti ahoɔden anaa akoma no ɛde ahoɔden foforɔ ne APM mogya no ɛno ne ɛsi wanya pressure nyame a nyɛ wadom na baabi asradeɛ bɛdeda biara so yɛ yare kaseɛ atherosclerosis enti no masisi no kyerɛ sɛ mogya no ntimi nkɔ biem enti wano na ɛkyea ɛsɛ mass stroke wo ho na onsa na da ho ntimi pagya onsa obi pa bo atimi firi to wo hu ye hwehwe grofa mageduro no efise ye di koko na xylem na afra ye fresh grofa no se de be ye beboa abiebie wo ntirinum ama emogya no ade afurusane amafo anum ade ho adanse obi se na me sai mititriti me yumriye no agyan empanyimfo se achie na muye ekina bebi wo nyina yesi fresh ekuro wu a na badwo ahwete num grofa mogyaduro na me abie ntirinum se de be ye mogya no bedi mi ade afurusane enye sa stroke any pressure ejina kwantifi twɛn yare eku amafo bebiri misraw ene de abeka ho kra ye septicemia onyare wawu yenum grofa magyaduro no ene heart attack eku nipa bebiri saa na hypertension eku nipa bebiri stroke edi nipa bebiri kɔ yenum grofa magyaduro se de be ya bibia be fine the number no ne ento akobo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako wo ho na wo so ani so briwa ene awia na ebopa wo adwuma so wo adwuma awia so wo adwuma wo gya ho a misrawo no grofa magyaduro no na awia na ebo no ano oden no grofa magyaduro na bibia nya fine wo na so akoma ebo peri misrawo wo mogya na eswati wo nipadua na kasa kyerɛw no grofa magyaduro no se de be bibia be fine wo na so wonsa no na yo titiriti men fan shadanse na ansa nanse begya no no wo di stroke any pressure na egya okwan wo danyane no waposo ye no grofa magyaduro no obi wo ho aduru anadwo a wontimi na ye no grofa magyaduro no yenua ma no menstrual disorders nyame adum enu grofa no die mfie du na emaaye die mfie num na emaaye ene nyame adum ababedru die ba na ya wom die ba na ba tot Mr. Yenu grofa magyaduro no bibia ay fine Dr. Mame ka asem we se ye kasa wonum a wo beda enye duro na wonum a wontumi nkaka ne bi Dr. me anopa bia me ba me no me grofa ba me driving na eba me be adwuma ma me meda very good ubenya nwode aye wadwuma nyina kama na mmom wie na ukoto ho a utumi da ye kira ne se mogya no ekwa adwen no e hormone so what say wonu grofa no ebusi hormone up your hormone be a fel leptin na ma wutimi da what say enti kofom a ena emma enane ba enti wonu grofa no ebusu sa hormone up emma wutimi da kama enti nyesa wonu maduro no a na wo da dabi ba edura na dura wo da bia obeda kama obesore so na ho dendenden ene ba bibia obenya grofa magyaduro no bia to mesrew kumasi ha ana Ashanti region ha de bu ba bia obefa bia obenya bi na emom wo nkran mesrew ko kanshi drug lane Kingswalk Heba Tinatek Nanabuachi Hellos Heba Angel Heba NR Pass asama afo nyina ko Ekus Pharmacy kaswa afo nyina ko Dependable na Tribe of Judah temafo nko Little George na Nabuachi ho fo nyina beko Albert Sam oboase fo nko Smart Heba suhumfo nko NS Pharmacy achim oda nyina ko Chumasi Drugstore agwa srodo ko oda kwano ko fodua nyina ko Gabson Pharmacy sunyanfo se de yakar moko Cap Heba ana muzie ho a mobenya bi enkokofo nko Hillside Pharmacy ana anti Akoma insawanfo na Nabuachi ena okotachiman abibidro depo obenya bi ato takwafo nyina ko owo asa abidro fie sana ko Prestia so obenya bi takwade wo AA Mensa ena Cape Coast so nko Boachi ansa obenya grofa ni bi ato emre ni ti number no na nkomo bia ho a wafre ni adi Dr. Grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako esrebusuafo wo so wonsa yo tititi adanse abado no grofa magyaduro no wanya pressure ana wanya stroke dademu a bayifo se achia emuye yemfa grofa no enyedro ne enno na ma yapobden grofa de ye kira ne se nyini kama me nyini na nya yarefo ye chia otiefo nyina nyame ya adom adasene ye besan ehia last year grofa ye je ya award
edura eye kama edura mpanimfo age atum ena ye ma ho award enu nti ukwa uhu cast no a edomo egina ho ton de ya na doso de na so ukwa se de tie bia no wonso betumi enya wode ato na wanonom na etumi aboa wo pa na elder Dr. Buesu Amponsa Kodua elder Dr. Abuesu Amponsa Kodua CEO Edema XP Pharmaceuticals Limited CEO Edema XP Pharmaceuticals Limited I wono ne na wotweda no nyame eya adomu a hyene nso ebekoso November bosumini de to so sia chese kwasia da edi animu ya ena ebekoso MA Primary and JHS Krapa Edweso ena yebeye elder Dr. Abuesu Amponsa Kodua and na watcheda no 6 am de ko 6 pm nyame yadoma 6 November enti adofo ene ejamfo nyina mre na mubejam ye ne yentumi eni ye papa ye elder na watcheda bra woda Abraham kukumo no nyame enka ho ne abusuafo ne nyina mumejam ye yankwa na fe yemfa ye second story ento aso emfa emam wo hyew so waba udin ba cho ye frame ata me pa cho ye frame ata ye frame Maa Akos ata free hine na bae ba cho mi free estate ehine fa estate ahinsan estate ba cho ata awie asemben na wo de bae awie de boko se mene be me bi wa yanwenim ne na wo nkora mi san nkora ata biye wanum kasa kase pa mi entetiem hweye dia mene nkora ni be di kora eden be bia ye di yeti beto kora eden me nso ma mi aka be bi nti mini wo bia se me kwa be bi one ba akonete no ne ye one ba akoben me pa cho chire ye mu yie mpa cha wale ne yile pani sam ne ko sami ko jiskadi e bia to aduane ne nkura na dia me kwa na wa bom asum na ma ye din ni wa yi 5 cd ahye di odi mfimfin ne nsam sami ko mo adwuma mu nso a ni odidi matam sama mi nsi ho no nti me nso me swale ama mi bi wona ya na mkosi ne ne ma nso ma me ne se kwanya wode me na musu ni nti akura yes mpacho aya akoma mo hwa akura ne maye no pese wotu ye ma ayi no efiri ho mo boa mi nti no de be ma ni ye nti no ma mi nsi ni ho biem be ma ne friend saying mpacho ye friend Matias amebi me pacho imante be ma ne din mpacho ye friend Matias amebi Matias Yamevi mpacho Matias Yamevi te hene mpacho wo te ebomso bomso waye adwuma ben waye adwuma wa Angola pacha adwuma ben no ye ho omo painua Matias ukohia ne wahene fa kire ba bia wuhia ne ba bia no na ukoda brebe na hunu se owoyere pani kire ye mu me pacha me ba Seneca Practical Skills Center oba kire ye ba bia ohia Matias ba bia na Matias ekokofa no eyasam sebewu eni ye bewrewra musa no entinyi wa fidie ne mfiri akoso a na ne yentena na obetensem Seneca Practical Skills Center and ye frɛ wo no yes no ye wo into latest wig making BBT ventilation bridal styling wig making with machine as a machine ye de ye rig no say Seneca Practical Skills Center ye ni akasa ye tumi ye rig baby a wo bia so nationwide delivery ye betumi edp abrewo emfa woni baby a wo hye ye de beba professional makeup opo bi o ye makeup kama pa on point na je say Seneca Practical Skills Center e won so ye boa enu achi u ye bibi program bi wo ya eye video na se camera coverage eno so wo ba ye beyo e de ama kama na fashion designing say ye kom ye dresses kaftan suits school uniforms bridal group bridal company uniforms association uniforms anniversary uniforms enu ntino and sorry no me pacha momra school
owners and company directors and afemu amaka ni nyina no moba ye be ye adwuma na seneka so ye adwuma no eho ete papa 24/7 delivery and also ye be ye ede amao so na ye was sports department ewo ho ya che say ye hia footballers ema na femema edimo team no ne edimo tournament ewo Europe enu ntino mo hye ne so sa ema ye enu achi no kra sama most practical skills eka ho enu nti Seneca practical skills center there eniema bebre ene ye yo entina fie ene ye ni nkomo na emom no ye da wofo nyina sese mutu bebu aye ma ye de school for no ko Europe for internship enti se wo pese wo ne practicals Seneca practical skills center for di nkomo sese a fra wo mo enamba 0246 4088 4048817 0246 404887 0246 404887 and 0245 141698 0245 141698 na watumi anyone edi enkomo sesi na ye funeral parlor ene ye kan fo de ma wo na ya de bomode ye tutubrika ma na motona bra wo pe funeral wo pesa wo ye we ye ma na attractive anasa class ya wo ya na ya funeral parlor na ya ma funeral no anasa engagement no aye in a grand style kama wo ya silver gold bases bow tray ya wode sedie ne ma nyina ebegu so bomode abra na ya funeral parlor ade sedie ne ma nyina ye wo bi ye wo drinks, ye handkerchief, ye towels, ye cloth, ye bibia ewo ho items ne goods ni nyina no wo benya bi ewo na ye funeral parlor so so na engagement no wo ya silver gold basins tray ya wo be hihye wo niema no ewo so a ewo ebeye kama engagement no beye kama na ye funeral parlor bomode anabra ye wo Kumasi Ashton na Akwesi Akos house number ME 118 shene so sa emaye frɛ na ya ewo 0243 389725 0243 389725 and 0544 041150 0544 041150 na ene no eni nkomo yemra oba eyinifa ena wushia Matthias ba chomi hunu na omo wangola na mihunu na wukoye den cheche na wukoye ma nkasa mre na mitoniema enti ohun me no ka kira me se wo peme enti menso na me ni me se wo wayele enti mru bi na me ne neneti enti mi hu ya ne se deko na me hwehwe ne sa na me hunu enti one day bi na me kone na mbom so na me hunu bi na me buse no ka sa ha se na wane ebom so fo na ngonafo ne ti enti me nko enti me hu se no wane ne yele no oba no wo ma nko wana me so ma obi se won friend ma me enti wo friend be no ka cha me se ye de na me hu ha se ena me si me bise bisa obi ena mo chile me ena ka se enti efiri won ena wanten no won hwa me ne nkura nti bi wo wa ya na menua mo na omo yede omo hwehwe me kakra krasa me koka penu obedidi matam saa enti ehene fa ena na Matthias ode wokọ da pa cho saa tam ne de na me wo papa wo waputuo gya yoko nti na ya no wo ba won mo hwa me na me ba ha se nsu efiri won wo hwa me Woba Salome edunku me say na obasa wo dem na ono beda mama wedding fee say pacho 30 19 years betina hana no say rese wa mama nka sample question na maybe say nyina okashem ti no me ho atwa me e say anje say me kasabre wono ba ene ba beda wo ankasa wo dem pacho empredo do say ebe mpule no bi peya o ma ho biem na aka me ne nkura ne nkoa da bi enye time a wona wonyinsa enye na mekata ma wuhia ne foforo no ehefa na no wono da mihia ne foforo ne de na ya no wode miko ma me bi wo hotel wode kwan hotel wode ko hotel pachan wode ko ma me bi ho hotel pachan hotel ne ya ma me dia o mo bie na ya no mo ko ho no enti wade ko hotel won predo do say ebe mpleno hotel mpleno na den wan kan che se bema se wo so pemede a wutu we wo dan a wo dem enti fa me kwa wo dem why hotel why misano
me ka se won an dan ma me a oya wasi weni sika me say wo hia be ma na so odo no no betena wode wo kɔ ne fie ebre wode wo kɔ hotel no wa ehunu me hu wo adan one kan say hotel there wonkɔ because onyem wo hotel bɛka sanya ne dia enti won fa wonkɔ ne fie ne dan ya wodam ba cha ya no so obehan dan ya ma me nka dan ya obehan dia ma wo me say be ma ne say wo pɛ no a adan one kan say onni ni nkɔ hotel na ane na koda woni wonkɔda wo no ne dan ya wahan ya wodam wo hia wo ni dan dem ba cha san de ni de mi ye mistake ne say nkyere me Sama nka saa nti onu kwada hotel pacha mpredo do asan ebe mpre no pacha de ana wado kwa wono da mpredo do asan dakro anadwo no de bi yakwa nwumra ba akona me ye free mame me sem pacha yakwa ba akon ani ye free ho no mokwa ba akon na mo free ho nti wan na wo ball na mane ye say wakohia ba ma bi ye friend no Matthias woni ne twempena sebe ya se wunyinsane a won ka se enye wono a wan na bo no mane na adwuma mu wofuo ni nyina mema ni nyina wo munim na wo bi amọ wa mane se Matthias e wo yere debi enti brebe na abehu so wo yere bra mi hu no na me na wo nkola na wi nkra sen we ketwa we ne ba ko na enu am ne ba mi mienu oni na won koda mienu pacha na tema wo hia Matthias na woni be ma bia ante ba ko ne de wonu de wo ko school ono ne papa nko nti na woni ba ko ne papa na tie na wo hia Matthias de bi na me ni wo bie ni ho na oni be ma bia enti wo ko wo papa hu se woni Matthias na eko out pacha ye Fido quick loans onya ready say e bebo amebo Fido quick loans no na me kan fo dia ma wo me so se wo yo ba na niema mu ayeden dia ma se Ghana emu ayeden e dia ma wo bia bomodia na ekwaji Fido loans na ebe na efa ekofa niema na ekoton Fido loans o Fido loans chane so ema me se eno an se wa download Fido app no e wo Google Play Store wodin kan e request loan na de wo mo de be ma ye 200 Ghana cedis na se wutimi tua na wutua ne yi a no o mama 2500 Ghana cedis 2,500 Ghana cedis. Na just a warm ede amount. Na what to me ede akofa niema aton 24/7 Fido quick loans eye juma. Dan star 711 star 5555 hash. Star 711 star 5555 hash. Na also ema wonsa enka Fido loans no ebi. Se wuji Fido loan ya wobetumi ede akofa SP citrus punch drink ne bi no akoton. Esan se wo pe drinker enkofu gusu na ye to ni dwaba se siadia SP citrus punch drink ye fa bibia fry color flavor bibia enim natural vitamin C ewomo enkoda no bo wo manum wo mutumi ye smart mo munya pomden empanimfo so enom ema wo mo energy ho wo wedding work engagement we ye no bibia epru bia woto ahowo bia respect wo no but modern say with the SP citrus punch drink no with the best serve wo mo any beje ho pa wo pe bia tu akwakoton a emos yakoto enterprise ewo Adum PZ Monpress Royal Ventures so ewo Adum na Sachi Trading Enterprise wo mo any abinchi VIP parking yard no ena hwani mu ena Pedro Frabo Ventures so ewo Ainsan Estate Frame 0249 017302 0249 017302 na Emma wonsa enka ebi obetime so e de akwakofa Fetus bamboo toilet roll na eno so watonton no harsh chemicals ye mpampro ene ye de aye Fetus bamboo toilet roll efriye ni akasa ye diemo ne kara no ye brown enu nti wu na efe ye moton na emu edu na ode to WC mu a enya de a echoki ewomo Fetus bamboo toilet roll no kwasam se ye kama school fonko dan ukọ na sa wo pad no asa wo fonya sika ma ya enu tin kofa boy kwanyem mo ani so ade hunu nyina enka dem bobo Fetus bamboo toilet roll na fasiesie wo ho esa sa harsh chemical bia enim ntino ema wo infection bia en sorry enwumako ni ate no mo nyina mama mo sanka Fetus bamboo toilet roll ye no ye wo enkran block Accra en ye wo enkran block B6 12/8 ata nkwa kwashi LP North industrial area Freyen
enkran for no 030-222-4843 030-222-4843 wo kumasana wo pebia tu afre 0244-310-620 0244-310-620 na Emma onsa enka wonom Dr. Wanda Dr. Mensa Dr. Wanda also Dr. Mensa and your Dr. Mensa de onua meka me kire wo say yade mposuro sa na say yasa to ne din ba kwa ka ho yade so Dr. Mensa san say enei say wo do yade kwa Dr. Mensa ba clinic a onua ebibidro kan en yade ebesa yade ewo ho Dr. Mensa hamaka sa wote no wote na babuom enu nti enei say okọ na kachi a enua wo behunu ni nyina no enye nua keke enkwate ahaban ni bi ntofom wote to fom a wato obi ayare sa to fom esa se nua wo nyina haban ni nyina no eye ye de sayade ankasa eye nuro ene wo ho sa no enu nti bomodia na ebra Dr. Mensa ba kan kotwi woni Guinness Depot no ena edinhwe no stroke hypertension hepatitis yade a ekum nipa prostrate eje mema bebre mema free wonom sam sisi yade ma mema ne ma bebre so enei wonom da ye ya oba wo kofichira ensisi so ye menstrual disorders ankasa wo kidney ene ho atoche ma tutumirika na kidney ho asam de yenka ho ehun sika cancer no sa ne ma no ne sa nya sana enentiro tutumirika ne ko Dr. Mensa ba kan kotwi woni Guinness Depot ene dihwe no samenk retime me ba pada no wo ba no ensoro ne beba na no afede no mepache wonye bibia nti o arefre ya chere na de na ne refi oba ba ma wo mo oba sika no a na waboka no mepache wo nyu oba no emom no ya refre sesa no wasesa ma ne broso ti na dwetre bia na ahye no wo hia samenk retime me ba pada no ebi wono no mu a ebeboa no esan bi immune system no pa enkran Medina Zongo Junction Man FM denimo wana Dr. Mensa akachi ba ko kasoa woni senior high school hwe animo kofo duan kane ba bi ekum na no eja Ajanas house takraze oni secondary college hwe animo sunyane Presby Junction oni municipal hospital hwe animo takwa Dr. Force no Oben Church of Christ go so main lorry station dunko no fin Dr. Mensa Clinic any post office and a shenimo Fred Doctor I was 027-1173551 027-1173551 and now 024-5958-768 024-5958-768 Pastor Julius Akwaba Mama Joso Nana Akwaba Evangelist Akwaba biem Nana Yere Akwaba na mepa na ayi yenu aba cross your friend say me infinity insane ata na 19 years okura to me kasa 30 years na 30 years what's your friend say ata ena be ma no edi Matthias Amavi Matthias di kama se ye genuine manager edi wo fa to ho so nya de pa wan so bibia anko yi yata hunu ni akeka na wa mama bre abema bre ma sane ba ko no oyi an ai no si obi okra so na we besi de be ma ensisi wo what about nti obi ono so o se ma asante wa kasa bi se wa jimi an yete ho o se ya asante kasa bi sa wa jimi so ntra ho nti sese ni mo bi ho ayan so ye boye ho so Matthias kwa de wa fa so on so obusan question bi se obi amane a betima evidence bi a obi ni sese bi kwesi a aye woni Matthias da wa na no mo ni you can just imagine na ye won krofo mo pa de e fo sa nti se hu se wo fo sa de a ene ye mo so mbefa ma ye sere ma de bi ameka a higher educational center nka ya ta de aba ye ken na nka ma adwoa wonso afa bi na de aboko to se de be ya se Matthias nseso e ba won sere ba ma be ye o sa nka wakasa ya no hu se akoy Matthias nseso no na wa twon ho ba we de obeti ni se ya na wa bosire hehe apagya na hwesoro ma sabe ne to hwe mu owi a wakoda no ano no munsuye mu aba akoda so wo dia be peme no wo dia wo be peme wo dia ye mesa ayi dia ni bi na wo koma kosu wo ye mesa me do koma kosu ya na metie radio so a ya na ma kosu taka me bunkwase ma kwase anya sai bi na ba ya me dia oh me debi o na me dia na hwe abrante te se me de bunkwase a
na ka bi atwa mo say me ofa kwa ka na atwa na me bo pa oye o say so aka na sa dia o dia mate na me say ba ye mate asidi ni bi achia na sunte na to so sa aya onya boyfriend oh yes ram Ghana forma sabio ye nyina ye ntimi nya pede eno de ye na emmum oso na wodi keka de bebo bra e besi ye de mu ma ye emfanto asawram emma ye ntoto na asema be me bia betwa mu a o emiri ayi mbota de ayeken ma ayi mbota de ayeken he on se ya na nkofota aka asem ma nya me mani ana sabin progress o yere obepo be ka kire o emma me no matie Cindy story no ma se na Cindy ya wo se e bi o yira bi anko ne na nkota e na se on se ade bi abaye ye but on pebe ma wo yira yes ade bi o ye bi a kire se onim ne wo ye na brabo e ti se abranti ma ni se so wo yira anya de se ko be ko but o se o mema ma o mo ye stubborn se me makoma Nebukadnezar kura mfa no na ebi ni aye mbota na me metu aye mbota fo ene na busu afofo yesi se ni mo antimu atetontoma ebi na sa fitemu obi a no wagidi obi antimi nka wasem obi ya mo cham so aye mbota obetimi aye sa nipa no na emo mi mafutu no se wiase we obi na boye ena sebi previous se wo pe wo ntama ena wo ta wura maase amase wona won ma de bia meka me se bema wo pe nyincha ye fa no ho wo pe wo ntam so a ye fa no ho nyansa na becho se ma wura oba ase amenko fa nyinche na emum se nyansa nkasa nkyerɛw yonko wura sabi oba ase wodi wu be pia ban so no se wu enti sinia ba ne nsem o kan ma me hunu se ayi mota ne wo ban no onim ne wo ban because ma oba why na dwen se me pese me bobra na producer mate producer se me tama so oba o pese bobra na o pese o send live dem a point bi ono so do be fa so na ahade abedin ma ye correspondent ya no makasa o master ye hu adwuma ayimbota ye mpesa ba bedu afina nkoto dwogu fom me papa chom be ye wasade ye ma ye nto nka ye powa freye ye no nin komo that's so Mafo Fertility About Center akache ne ye kono Dr. Mafo won ye de ye na electric kwaku be kono na obenante ama ye de no aba ba chema hunu sampa se Dr. Mafo ebo no wo dawuro no enye ensam keke na emom no Dr. Animaduro Dr. ni mu form woni maduro sanso na sawo yo ba na awo nwa ye den de amount awo about se de fifre aba aboa den chem no awo de ye Dr. Mafo Fertility About Center tutumrika manam otomu abamumu wokọ wa awo a obenya bi awo ba no so a waka form no a ene obenante ama wo so atumi anyi wa hoto Dr. Ewa tonso esreso atie bisa ba se wo ben Presby School no low sperm count ne ben mo de boss wa no wadwo so nkuruma no eno kra de ye koko ma Dr. kra friend was 0244 411099 0244 411099 nene Dr. eni nkomo na emom no hye ne so emam ya wie se bibie ni ho a ene udidi panu a de top chocolate spread top chocolate spread ma sa enkabi wanu ye de unya pie na de abia ho sa na che se eno ana na wodi agugum na eko na emom floral disposable handkerchief eno ani se kura wo kitikete eko wallet ni mo eko bi che se ehemu bebre na Cindy si ba ye na ye kana ase ba ye eno nti wunya wallpaper papa eye Alaska Star Enterprise Designs ne colors ni nyina mo woto ansuo to apetampe nsuo to apetampe kire se woto ade tia na tia febon nchiri mabeba benya so mfaso installers no enemu amoto ne makoma no Alaska na beboa mo Kumasi adum no wo Mrs. Anoche Plaza wo ben Prudential Plaza friend 05541148878 05541148878 nana gwe ma ko kakra me kan se Cindy okọ fie ho na maame n'animu ntie no wo busa ne se Cindy ada na wankọ maame ne nchen no akọ ose me dia menye girls ni bebre wo ha wo munim o mo hyeda yes wo bi kunu ye ta ho na ya je obi wo ha o se problem kra na aba obe hunu sesanye bi wo be ma ne ho enso so oba no be hyeda girls ni be hyeda na wo hye hwa na wo hye ho onim se ono de wo ye hema ono nko an ye ntini hu jai o mo nsesa wo sa ade ne ho ayi mota mesraw
dia wo ye ni nyina wo nyina so bi wo ho e bia Cindy si na fofo na keke bibi a kire wo e bia watete bibi wo a kire mesra wo a ye wie ya mesra wo sunya ma adwene frɛ yɛn na yɛ ne wo nkasa yɛ de yɛ numbers bebre afrɛ wo yɛ serɛ ayɛ chronic hypertension no ayɛ chronic stroke no me pache wo ene akua woti wo mpo na mienu samienu ene yɛ baji wato ho me stroke keka ho na health alert clinic wona ne won sa yɛ tititi ebo nka yɛ ya de foforo na de wo sanso na ya waduro chinchire nya be wo chinchire kwanya na mu nsan ya de goro wi ane sefilese wo ba wo de po ane ya de akeka ho emfa ba bia eye health alert clinic ene ye ka fo de ma wo typhoid cholesterol ulcer bema o prostrate ture bia wutim so nipadua no no wo na se ehyehyew pa wonam ya ne sisi yade ne no wontin ne mu atwetwew woda wontumi na wani so biriw ne nyina eye yade kase ebo won ka ye na no wa wutumu nse wontumi na wani so hyehyew wonan wodi si wana ye otitiriti wodi wonan pem wo police acheme police be na ebe chi ni pa nan police no na wo wa baba be che wonan odo ye dey health alert omo frɛ ultrasound scan massage ne physio machine and ye dey treat lab services bibia ewo ho enu nti bomodia ne bra a doctor fo ne apombi adwumafo no so ewo mu amoba no mo wada je pa ye ni mo atiate a enu nti bomodia bra a shaman ye ne Queen's Hotel ene hwe ne mo ye ben municipal assembly no Medina post office ye ben First Atlantic Bank Kaswa Crespo City Junction ye ben Block Factory for 0242 518893 health alert 0242 518893 evangelist Mame, asem we dey be kana so dem kire ye mai. Me no obi deti, me ne na etwempena. Yankotra ni fie nkosi ni niema. Yankotra ni fie nkono aduane mani ni. Yen nyese na ne maame ni me. E na ne papa ni me. E ye mpena twe, e na mo twe. Saa mi kosi niema to the extent say wa makwan akwala wa makwan free school abafie na oti ba ma ifie na wo ye de awarefo ye esususu aso se ya na beba ye tu man fo se ye sremo ara mo hye niema bi nso ahokere bebe zudi e che de ne sa na emema no ba ye mo sa wo wodi ahoche on pese obehye wo so ahokere brema sa na beba obi a mo befa wo fo nipa ro ho yire on ye se oba kama kama won de wa ye wo nyanyame na ye wadom ana se de wusi gina so yi wa kasa wa sha wo de se wo ba to abrabo so a enka odwo gina ba ya peso adu gina ye ba sra ma no akoma mu nsam dwumade no no ano waso eguso a wotie no yenko na ye ne nua ba mai entwetwe nkomo ba na mo ahwe me nua ba me joso boko de obona daru ma ye ho ye pa ye ba nyame ase awie family mu ani da so e ba clinic yo me nua ba me da se sede dan da nyina no mutie ye no eye anidaso ho heba clinic dani da nyina mote ye nka ye dwuma pa ye di ntino sisia na ama ye din no ba bia obeduru bia no na omudi hu enkomo enti mesrew se da bia ba ye ka aniyade enti sabi wakadem ama me ne wanse eye aniyade de bia me ka se sabi mpraduasa se wani eyo ya wanhwa obakrampo no soma na wanhwa wonko mesrew se enti se wo ani problem pa na se atena so ache wodi akinchina bre wanantia bre na se wani da so nyina asade a me kanfo anida so ho heba clinic am on se oba jenji awiase nyina agye nu na tuma se o momfa ye nti fom ne se yenoli yam mo hwe TV no so no mo hwe mo kasa fonyina mu TV nani bon se telephone number egu ase kama meso se obefa na wososo wa frɛ na oni yempanfo atimi atwetwe nkomo etana si wani so ana etei akọ hospital ya recommend surgery amount so surgery no sabe empreduasan usuro unimi se won bia wo ya ebetimi akọ so problem bi edi amount meso se usuro di abra oba bagi yenoli bi nonom oba ye nom onum adu na ko ni padua ni mu se de na manugu so ameka no ebe ye omogya no adwuma na abawani so yi sa ha no nyina eso atimi afiri ho edi amount obi wo se mani so ayekusu ebo wo so ententan wo so wo hwade wo hu
na ni so ni bibrisi ohwe krompo ofre kofi cloth kofie mesra se ani dia sabe en kosre entu kwan da bia me kasa asem se wani bi ye oya ubetumi kosre obi ata ready atu kwan sabe but se wani eye oya pa dia ebe ye den se ubetumi 901234 mesra se obi antu anamo na womra anidaso ho heba clinic ye ne etumra ye kiresie eye diabetes nti akofo ani problem abre wana mesra se oba ye behwe diabetes na amna akofo kama ye wie so de ani aduro so atimi atato na wososo atimi adia danse eye stroke anjodwea ana akofo ani problem abre wana ama wontini ni nyina emu osisi ama moja wose ye adwuma wo wontini no nerves ni mu ni nyina entimi nya adwuma dia mesra se ka ho tutu amnika da bra anidaso wo ho heba clinic mesra se unwu ya unim de obenya mesra se to na mwana bra anidaso ho na wo ba nyankopon nam ye so ama ye no tatahwe a ye mfa nwu ani so a obonuma ko ni padua ni mu eno ankasa ba ye adwuma ma wo so watimi adi adanse na wote ho ye de mama papa wutie mi wote ho ye de wa mane ne sei to na mwana bra anidaso ho na wo ba ebetimi abo ayisa problem ni nyina afiri ho na so watimi adi adanse timi afro ma so nwato eye sexual weakness na ahawa na sabi da bia meka se wo ye be ma dia wo se otimi didi soro na otimi didi ase anya akohoma nko ana wo se be ma ayi wasade wasade ne se edu anumre na boba na apopo nkunuane no na wo so wadi ama ho ato no wo se edu anumre otimi service no ma oba ntumi mo piafo enti se me masam e wo fom dia de nyanse botutu anamo na baba anidaso wo ho heba clinic oba ye betimi aboa wo ayisa hawo ani amane ne nyina atimi afiri so na wo so watimi adi adanse said dan dan nyina no omo kasa ndaso ho heba clinic no ba na sa wo yare no antimi amfiri so dia na ke se ndemi nimba bi abakọ a wo yare no ebetimi afiri wo so entemesa se bra na anidaso ho heba clinic entimi mbo eye hania ana ha da bia kasa asem we se wo ye be ma na sesa ne ma we hawa ebe ye de se wo no ho kani betimi adi agoro empam agoro ma wani atimi age enti sa yare no hawa dia tutu anamo ne bra anidaso ho heba clinic na oba ye betimi abo nya so oba ya yado amekeka ho asem nya so oba ya ni akotema drama sa gina kokono mo dabi oba ye labo ho ye hwehwemu afidie ho a ye de besiw so ahu bebe yade ne wo ne ahu adura wose ye de ma a betimi aboa nipadua no ntemesa se tugidia anamo na bra anidaso ho ne de bem kasa ye program tamo but osedikanfo enema ye no anidaso ho na se utifi na se dane dan nyina wote enka echirame ba adechirame ba emoto enye mesra se tu anamo na bra me se for your telephone number me obi na ni abra yare ya wo boso nyina o bie mesa se tu anamo ne bra ma me yemfo ya telephone number ni tu dwabiem na ebia na obi aye ready na paso fire number no number obetumi afafre and so ho heba clinic campaign phone e 0540 86 42 32 0540 86 42 32 pacho fa wesu ka ho 0559 90 12 34 0540 86 42 32 Fabusi kan 0559 90 12 34 Mesa say your telephone number so gu kasamfonyi na chi mesa say obi amfa telephone number no obi wo problem bia yare bi atran so ache sciatica wo ne to asintinin etimi twene say mind ne general body pains na person na poso ne kotodwe ne sisi okuta pon mesa sa oba ye de mreke tuwa bi beto yade ne so ne yi sa problem ni nyina atimi afiri ho na so watimi adi adanse Accra branch mpanfo nyina ne doctors fo nyina ya chiam Kumase branch ene tachima ene oti regi nyina no ya chiam nyina nyagopon ka ho ne mu dwuma pa ye dibua Ghana man ye ni se ni da so ho de programntem so wachi adikamfo me de wachiefo nyina ase ya menshira papa menua bema yenso ye da se pa ye besan ehia biem nemom enawie hyanenso ema me pass OPK hands free ene ye kan for ede ama wo hyanenso pa na chese ye sign wo ne charger kama ewo ho a eno no e charging ten e multi charger port 3 in 1 no wutumi de sha wutumi fix wutumi de we sha na chese wuto a wo de bo ba ko akum ne mam ye no eno e ye charger no e ye quality charger say e wo
Ghana sisi ntima usanka ebi OPK we OPK charger pa na the cable no strong esa quality na ne bonso edda form uto charge je ya say na charger no enseye to unya charger no wanya hands free no ayachro OPK ede egu ho no obi kasa wutum se ebom kama na echenso ene ya hands free boy din enkoto hands free bi echina na say wunya OPK hands free wunya ne charger no so na aka ho na bibia aye kama upendudo moto afre 0242 49 71 33 0242 49 71 33 0242 49 71 33 na Ekotobi Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and here come for Ede Amawo Grace Gift or Grace Gift a prostate cancer prostate enlargement why yemre ewon pem ana awo na wo pe wakoso kumanum ho no enima nko ye fibroid stroke diabetes hepatitis hypertension typhoid fever malaria and as ulcer wunya onese ni awakwadre ewo ayaresem eye Grace Gift Herbal Clinic Grace Gift Herbal Clinic ye wokuma say Oshim School Junction Oshim Amanfo Barakesi Road New Achimota Eyenkran ye wo Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School Shanimo for 0543 320030 0543 320030 na eni eni nkomo Uraka Clinic Limited ye de Pakum capsules aba Pakum eye memedro mama ya kasa memedro dia be ma asabi obema mu emre be ma akompa so wontimi ndi agro ni nyina Pakum unya Pakum a obeba adwuma ewo mpem no kwasam na Jenica 442 de eno so ye ma de enu ntu oba wo so akosi okumu anu wonye white age wa boso wo fichi kuro mu nye ewa bie be ma ne woda na nje wonya eye Jenica 442 ena ven capsules nso na obi a wodwonso na yase ne ya obabi wodwonso na yase ne ye ni dide asa hyehye na asa ye ne de eye yare prostrate wonya ven capsules medfagin boama mo jade afrisane ye woni padua ne mo menai mensa ye tititi woto asege wi fa na mro mu kwesi from acute pain no woda na dwa wontumi na arthritis mo ye adwumaden agudifo ma ene mema no mo de eye medfagin akokra ne abrewa no mo ko jogging for 0248 885040 0248 885040 na ene rocket for ne eni nkomo na 3p garlic mixture 3p o 3p me pacho 3p garlic mixture de eye dromo ya de garlic ene wo ene ye vitamin C bibia ewo mu kama ebistu immune system no pressure was romances with sugar was why consider the stroke asthma wafuna ye kapu wudwo so antentem 3p na se enra ye se a short se de wine na wukọ ya wanya bibia 3p ye de bia kogum edupa na short here because we do na boa no a no aka ya foforo no foforo kan fo de am se say ye nra ye bon de robi a chosto a na je se mani age kra keke daniel ba mr kwalenak apedani a jealous ubenya 3p frɛ 0248928824 0248928824 nama wonsa enka 3p no ebi Richmond Herbal Center ene ye de akuafo nku ne akuafo samina no aba enku yin fa wodi samina ne dware fibroid beko honam ni sansan beko be ma wusisi eye woya wodware wia na honam ye ohene fa akuafo samina edware fa akuafo nku no fasra sisi yade wo wi be ye fa awotutuo wuti ne pa wo wonya akuafo nku ene akuafo samina no ebi Samdora and Cohebal Sam and Cohebal Blessed Eba omunyina ewo keo wubenya bi wokumase Jeveba wo mankasim Paulina Esa Ponfiko Eba wo konongo fra Richmond Herbal Center ewo 0249 18 68 45 0249 68 45 eye Joseph Fashion awie wo no ena hyematade kama medete we enya ready made we eye Joseph ena pam ede amame Joseph wokumase bom so when you meet me the sports and edition mo baby awo bia no ma Joseph Fashion empam oni ma brochire enye barrier ye bepam na Joe e de abra ni nyina so do measurement ebeba Joseph bepam e de ama fra Joseph e was 0243 433 465 and she's and so every one and I me kama no I me makeup sia me dia be wono na ama me wig ashe she's come road na wope short hair dear hair long bibia wo de kwa wedding engagement baby a wo ko bia no wo de pomodi and place to order baby a wo bia no ye de bebro she's wo Kumasi Sports Stadium when Unity Oil and edition mo fresh she's I was 0249 155
155 776 776 0249 0249 155 155 776 776 ebeje so eye Royal Jopak Natural Clinic akache ene yeko Royal Jopak ese bomodia na bra eye odepo a ene tete wo a hawo oba amawade wunya wade mpo wo mo ba na wo mokro ase wo enye ho nya niema bi wo ho enye nti wuhia Royal Jopak Natural Clinic sa pepepe so ene eye awo ho nsam dia na na yere wuhia Royal Jopak awo simple cra o de hia se obeko de hia se obeko okwa awo otenete eno nti bomodia na bra wodi hye bi ato nsam ntentan duaba honhum awade Royal Jopak bomodia na bra ne mo wo eye anwraga je na adwosuum wo bense cheduma se Robin Frey 0246 18 90 0246 18 21 Royal Jopak sisi onde wo ebedi nkomo na ne oho bia no one wo aka yakwa homa ne so na ne waso yasene ema yakofa course no na chese Ayona Pharmacy eno no na bra homa ne so na fa ye ni nkomo 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 within the baby afrefe Mira it's a program Kwamo Highway. No, Bakoto na ya onu gani cha dina omo Amsterdam ni sha mwate. Na oba okay. E besle so bemba wo Angola wuti dia de pa da so ukofa ana bo yo Angola so e du wo ba ho so wo ba so da wo ma wo bi nu mi eja ni so bemba no wo wayire obo bua bi so wo mu bua bemba fa wo ba ko che na bushofo now bi awoda wa fo ko a ebi ni tu na me ma fo na ma wa ko me dem ma me bo kan ti ni re so ayo wo mu nyai ka ka mo mo so je na yo mo de obo so bi afo don pe so a oh e me ma so mo he ba no oba ko sia wa ko fo no edie so me ma no jai matrao champion with your bye 03224988035 03224988036 03224988037 was say hello good afternoon mama may God bless you and your workers for all your good job you are doing in Ghana. I'm Richmond from Accra Tantra Hills. Within the baby hello within the baby free Wafa kwata papa mini aba mama ya mu awuduma pa ma so wa santema po ko fi ase no takwe mini aba mama mu aba so no be japo juma die wudi ya so ye ni papa na wo transit ya na brebra go oni Mr. Apio mu nyina ko fi ase o mu tie o dendenden na me am fa te friend o tisi ya do na friend ya bo mama ntia no pa mini aba ni dia futu na nam de maye nua manu bi nse se bi bo be me bi ba wo nchen ya enya dia wo yira na so obi bi obebo wa mani o enti wo hwa na motu ba ku mienu miensa na wo hwe na se be na motu ni utu amwa eni aba ese okoko tawo ma me ha ya adwen so enti sem nda mo etisu so motu mo hofo na wi ase ni na wi ye ni mi da se mi ni aba papa bi me insha papa wafa kwata papa was say Maa Akos, you guys are doing great work. May God bless you all. We're Risen from Risen Tete from Ashaman on also a message or de abanono 0322498035 0322498036 0322498037 Odini baby afrefe Bemena so Emidiani Kojiti and Sumaker and Papa Addition about 4 years to more the Akoma 87.9. Let me share my name, my family. Now, I come out because you are Omra, one in the back. That's why you are Afranas, the never show, but in India. You better say, Obama never say open over running corner. I don't know them here. Oh, now more money there. And now, but the one or my fan. Yes, sir. I'm a hand about. I'm a hand about.
Yami Insha Papa Minya Bema Sound so the aba 0322498035 0322498036 0322498037. We'll say good afternoon Mama Akos. Please, I know the guy. Okay. Wasi onim ayimbota nti wonim no bomodi na beti na ka che ne say ye ya ne pa nti womra wodi ni ba bia fefe. Hello Maa Akos. Yes 335 you 19 yankwe ya me kan se ite na mo sha se de na ni na so ba se de mu si dress papa no ne na mi no siramu se bia ya na mu ba madina mu mwa akola no e wa ni kwa bia so mama fa no ma na se ni hunto Yami Insha Papa song so wode aba medi ade Maa Akos program no yakoma mu nsem ba bia wo bia no wo betumi ade wo de aba ye wo kumase askra ye ne kumase mo na edin hwe ne mudi ne ba bia frefre. Yo mame mediane anusika ablantien katefla to su extra ni sai yo mira yenkwe yo mame ndasi bebre kakra me kan se ye nua ma no ye nua man adru mra was a radio station Akoma yeah omu be tie no mo fa insendi edi abo omu bra enne emrante ne mabawa etie nyom abra ye nyamfa so efri so ensema ebeboa for that thing se bibi to a obeti nje charge ho no ye nuanom mani ye nuanom boys na yesi so no yempe afutuo enti asem bi se yempe kwa ne atie ne enso ya adisuade enti mra so se wo se Akoma FM ye follow ye ke ensema esisi wo ho no ne enso ya didi aboye bra maame me da afia anuska blantin Yami Insha Papa and wadwenche no wafutua wonso wode abre young ladies no ya bompaye se omo ebetie na hyane so se wo case wo story emfa ho ene ba bia wo betumi ede aba ye bedi akire na afi yaka ne nyina ede amount na ye de akire amount enu nti se bia oba na ofom kwane a na wabomodin a se ubetumi afre yen production line no producer ebeche okwan 02039333582 02039333582 production line no enu nti ofra se de tie bia na yebeche na wode aba esisem kwan bi obi ade wafa so bia no wode ba yebehwe yebetranso yebeka yeka yenwie ba bia wose yewura underground bia no yebewura ne yehunu se wonso watimi enya wasema wode ba ye no ano eyie ansane yehu atoye ne a yehu etumi atoyemidin ede Maa Akos ochena yebesan ede Akoma mu nsam dwumadi no abramu bi esese de abusua pani Samia Champon aye ready ya wode yen ekọ agudie mu nsam bia wohia bia no eye ha na wo beto no sedie sitie no pepepe Akoma dansiona yet media Akoma FM Akoma dansiona yet media